Pon Bismarck. Mama tell one a friend from Pon Bismarck. Money mono. Sir. Ya wo free cocoa for adwuma money no. Okay, na amankwa so e. Ono si ni mono. Okay, mama enfa video bi ento so se abra Facebook Nhyira 104.5 FM, YouTube Nhyira TV. Woduma wonum di wonum asema be dan yen asemi ya nante huma obra ya extend your territory. Kra ma drive time host to kra ehun wo mu bi. Every kind of investigations are necessary be aye. Ene wonum abaye betena asem no so aka. Complainant ne say mo ba ko e dia menko na ha ye din to so dwa ha. E ba to aha eye TV any radio ne ye wasam kire so a wo beka ama yetimi aboa wo. Enti video no na eda so no bra wo mo ye say ya we fe no me anam ba ye me sa mako. Nanso bema no a ne ho bon asem no anti de oda so yi wa ya bema no wu ye no de odi na de ne ono no de na asem ba yi me de na asem no ba. Okay. Eti wo ma change reverse here wo mu ko. Nanso enti ka fo bi wa ha wo mo say asem no yenso ye wo your side of the story. Mama ma won makwaba na ye ne wonum. Na de na ti ba ire hu mama ba ire amoy. Na asem no investigations na asanka de boys man ka ho. Mo sibia. Sawa ho. Okay, what's your mumra? No, you mean, Munsan, Missy. You go fee. Okay. Yo, mommy for Mama Quaba. But what would you say? If you couldn't do. If you couldn't do. But your wine, what are you? Nami kuni bema na free mono, but a chie. Okay. One in tempting. When I did can one. Me patcho there be Mrs. A. Queen a di can worry. Okay. Yes, I am planning on the training. I will be. Oh, so I am a wadi. What do you why you from? Oh, okay. No worry, you go. The excess time there. I grab on some a coffee. Okay. And I'm not one back in you. Okay. Mammy won't swear what Daruma. Okay, but one in a woman. One in a baba. Okay, by now, no, meaning so why very confused. Dear Tierney, what penny be at? Who could know the say? Or say, Kwaku. Yeah, what's nice is a say, I can say, Kwaku, dear, we're free. One party as if won't be. Nemum, one it will be doing Comobi, ya never far, quench your wounds and Kaya Bia or penino. A query same secretary be bem. Na sikano na enwa ba asem sese ya ye hwe se sikano ekwadi hwa wo wo be hu no de ensem kora no kan wa ho no kan se ye nkwaji sikano sika ye kan wa se ni 110,000 Ghana choppable cedis ehun asem ni ye kan o de ba o cedis ma 110 1.1 billion. Okay, enti sa sika ni ye kan wa asem na emayi kire se ye kunu no be wo no okan no sei. The other forms who said there be and you say that here. It's in Anka penny the NT or said David. A man of a baby can't be coached with the NA. With a yanny there and buy a becoffee. Mammy, as some no one can say to say. The new found one is say, Mumu de Mama worry. Okay, Micronity. Okay, it's a brand new year. Ah, a bush and it's not see you, it's not see you. Casaline Musutana Berman, we look say a manu. Obi a share 10 million, including a couple 2 years, coming in 10 million. To me, 10 million in real net sense. A penny catch, I say, young Comma 9 year old, no 2 engineer and conform my red Beman in Yemen. Okay, me person who acquaint you with the no, and son will be free mono. Not a yadin says, Sikaya, I can't want to me about me character. Okay, okay, Mamma, any uncle. So, I say, Patriano man is Cabeman and Kawutu. Okay. Uncle call him for Uncle Yuki. All right. I becomes a week and Momako. I beckon now what you are Mawako. Now I am dear, we are Javisari. And a Yarian by. And a Yarian Wayarian Cassa. Scano so crying a winnie pan one. Yet, Jeff. So maybe I'll be Kubian.
ebeji muska to jiji bebre ono ya no amado bani ne drivers no cars ma tonton ni nyina ti driver ni wosrewo na ba no do ko akojibi wosrewo na ba akojibi because bi ebeko bia no ya jiska okay etiska no ameka 110 debi okay enuru ho ya debi 110 ne de oje ya enuru aka 30,000 Ghana cedis. Okay. Asemu ni nyina ne se be ma ya ye kana asemu a eye we ye ma woni wonu matena. Enye se ware ba ku mienu miensa da bi. Baby mames kakra wom. Na ye wo de oye ne ho ade enso. Na eye akwantuo na opeso otu kwan ko UK. Minim se wo de akire. Ana wo de oni opanyini bi ko di nkomo. Eka se me pese bitu kwan na otwe asika no ma no. Ya ye bibia amanka ebeka na wotwe amanako. Ana yade so nim na yade ne dukuru na ama wo mu chiri ya ma fe wo ma na nipa no a yade sika no ama no no ne yakoni akoje kakra yade koye hwehwemu yade sika pre apenkwa enti 110 year wakrata isu idie ayire no a wo no witness that situation na si enusa wode nani kemu pa de aka 30,000 but onya sa yes sir okay but you said me see American police station ni nyina ne se omoka eyeni papa ni okay you baby abema no ebewu ye no owuo na chide na si ema ni wuye no manim no wuye oh hospital ayede no ko ye de no kodu ho no tensa me ne kasa 8 something no eti ebeka ase wo no manye ni oh fisi friend opanyi na kasa asa o kasa sade adana nkan na dwene o kasa kama okay eti the driver na be catch be say sister bra na yemfa wukum ko hospital na say asa me na kasa sesia na akora de na anya afi hera na o se fi ni ento gate mo ko tena kai no bra no ne yere onua ye ko tafuji ye kodu ye ni eyi ni oje mu anadwo ne de si ho no mo nyasam keto e se obi de ka abo doctor bi na abo ne ye asafo ye fa bo ba bia na ye to bo ne fa ni ma ni pa fa mu ho eti yetika mi na bisa be ma de say na kwa me we na me ho me ne nye o se kwa me afa na bag se oko ontena me ho ene ma me pressure ko so na me say go on to oh ade ni si ye no ye fra bra yi fra wa ma dem ma no Sunday steps ai ye friend it is I nto no ye de ye be ma ne de ni nua it is me ya de suna kwaso no na ma ibi say what oni o ni so ye police ni e no so me mu no e no de metanase no bi sa me am krase me no si na to na je number no e friend no bi sa say wonim ni pa no kasa no se de bi wonim ni pa de anya ba bia wo bi asan wa chi na bra because ade ni si wi en ye se afebusuani menye busuani yeah mana me friend no e ye wa o so se wo ma je chire 4 hours time asana wo ba tafuji ofihina na e ba tafuji so onua ka chem so afa na bag se wo ko nkana e ho na ote ti sanu na mko mu ko e na ye friend na wo mo sanu ogina he no minim 4 hours time asana wo ba ansana mo de body ni kwa hye mo ansana wo ba so ba no na ehia no me so me kita akola ke 20 me na doctor na ka chem se de adro ni de min kofi na driver no saade me ba afia anadwo no ti ebedu ye na ka chem se ade asentimi jika ni nsi bi fia one na ire ni onua no mo fa ka no enko eno mo de ka no ko ye mami ena me frɛ wa no pa na me se kwa me wo fa mo ba na wa frɛ me ena o see you kakra na me frɛ na ase me wo fa mo mai ti wa na frɛ me se me wo fa mo ba oh se me no ka se na ko di so me fa ka no emra be ma ne ka no ena me se me de beba na ka no eni mi fie ho emi ho betafo no eni mi fie ho okay na de enti aka ne ni me woni se to mo de beba ma no si ya no asa frɛ manu si ya no se dom egu akira ye commande car no car be ya Toyota Corolla yeah yes ana me se car no me mfo na so much road enti aka na mai ana nipa no kora no ni ma de ni si sa no ato boy no so no ye ni chief driver eti wono no ko fie nya de obeda moment no eti nya abotre papa isi da am Fred driver ne de car ba obe no so fa car no ko tafuji odu ho no na de papa na namba ma na ofre no na owu ye ne de omu nyina ba ene se omu go no mu di matem
ti do bani gina ho no hwe o sa mu ni driver okay abusia car na ni ho Corolla ni we come chere wo number plate se won ko to my number 215 2015 number we can obi anim no kuma se ya wow okay enti eno kwa ne car da aka ansana ti di ba ko ka ho okay ti di ba ko ka ho ti di no de maane ene ko police station mo yese wanye paper to so ne de nko mi ntimi nko mi fa ti di ne mane nyi okay etimi ne enkwala no mi ensa ebe fa ti di because o maji wo na free okay one eye okura no mo yima no ai o mo je phone hospital ho mo je ne phone e da safoa e na kai key hospital ho na ye mfa body ni nko ye no no mo je sa ne mani free nsem enti Corolla ne ho krata we Corolla ne ho krata wo me ho ka ne de body ne e koba krata ne aka ho krata ye di be ne wo so be ma ne di ne wo so na de ma krata na be di mo ne senka on se ka ne si ho kwa ena nna fofo ne yese ka no on fan ko airport ko register anka nya adwuma wo ho eti omo no mo on se wo de wo so mo hwe papers ne se nya ntwemfamu okay ene ma papers ne ba me se okay enti se ye yankasa no sa opanyini aye boni din de nanko ne ni tukwan wo we on the oko woni msika se ni mu bi okay meba mami ni David nkasa ya kwa UK mami fiabonu mede kuku ve mede kuku na se no say mi pacha mpacha odun na wati hello David, good afternoon. What to say? Nyanko pa do me ye ho ye pa. Wada roma ye wo fidie ma ne nkomo bia beda ye ne nkomo no efri bekum na eba nifa ba bia bi gina sese ni sa wo yonko no ya na woni ni tu kwan no eka be na wo boy ye na sika no sai na ka mu ya wo ye mu dansefo ye wo mu nyina ne se Nhyira fan ana me ye se ni bi ai sa kam na me fan te ni bi na ni se ni na wo dia toto kai ye mo pacho nkama phone no nye stable na nkama one so kakra ma me pacho na wa toto odini ati toto over ye pacho tu nka me pacho ai afere mete itina kano ye mama ni kano edaho itibuna mesesa dia ombe ano ende maintain nka ye kwasa mpacho ye ba do adwuma na ye nti maintain nka eye se be ya asem wo ka no ye nsa nko ye chi ebiem se mpacho problem no pa ye den problem ni say me wo hono omo se ombeji ti di naka private car na wo mo ko no ena me se me fa car na ma wo omo ye say e ka yen kaka na mienu mum na yen ton na kasa ska tren na aka no yen fa nka ho na nka yen che maame ena ma no mensa okay anka ya cha mo muti ase o e me de car no omo se me mfa me de ne ma omo be na me de ne wo ba bi koro na ye koton car no ti omo be du ho no mo no ena omo ja omo de ne wo kwa ho me de ne medical de room ti ya tena se ka ho asem wie no mka kire de obeton car ne se omo ko omo de car ne ye rounds 2 days omo de car ne beba car na ye koton ai total omo de ye rounds 2 days omo de beba eno ye ti ase ye nyina na ye free ye sama ne kire ye se wanye wo ye ba court ye court wa sama ye ko de oton car ne kan no enu na court so kan omo mani gu so no ba ye free car no omo ko bank ho omo ko bank manager no so kan sa ye free ho no ma ye sisi ye huru car ne bi ti sa omo no expect say ye nton ti di no na ye nche sika no pa private car ne de enka ho ma me chese ono ne bono na wo ne ba no enti asem ko so no minister ne ko ya tana say do no wo adwuma mu okay enti ko do na ge obi ko to ka say ye de ejapade ne ba ma me boy na e ma me ka ho
Entita no kindness man mama munya abotre faka ne bra me person with some fam man if you early so name lawyer nche ne man yeah mama ne catch me play say the band we need you faka ne man faka ne match na kan papers nka ho de be e kan no go dey say catch say mama to ne wo bana munya man faka no na over ne kakra na kan nche man kwa na so ntwe mra wo ma me waje boy ni funa kan ne ba panyin no or more than 18 years ti boy ni wu ye no o me so fa phone ne man de ba no iPhone bay e patcho minimum ha e tie also fa phone ma akra no e na kwale so yes mo fa phone ma mo de mo fanya hwe na wo fa private school fa over and kan wa bebo so wo market wa e bi tie school fees 20 million to 18 million enti mo no de ene no mo protest for a japade na ese mo che na mo mani nya bi ena mo no so buy for what omo na so ma je car ade fun mo so gi sika ma me so aboka system million bi wa actually e say system million David ni sika na wa braba ko no friend say the Royal TV no amankwa ho no first car man no fa kutu ya ka nese nkwara ko ni omo since na boy ni we e ko 8 months ni ma me dem free both bi am say akra bi kra ho ye say enti e hu te say na kwa bo akwa ni mpo bi odi adu ebusu ya panyino mo yi mani boy ne japade so a enti sika 110,000 no mu kunu twa ma hwan de ko yen so ode ma connection man ye guy no Royal TV on na nke yes connection ma nipa no o de mo TV be dey for now sorry de na so man ko buy ni say mi de minim David ne chire mu say na down for ni scan one ho na for catch na say scan wo free ma on chama ne ma okay enti what is that man kwa saying amankwa de also on scan David scan kana be David ho na David so say ma me ne na mi so fa kan ma de scan ma ni bi na ma me so tension scan obechi okay nti amankwa age atum se na sika no won ho eno de ma David no de ma David David na de koma no ti no return is scan ma David okay ma me nko David ho hello yeah Mama David whatever me pasa me compressing komono man ye kitwa bi se be ya ye taking much of your time wo yonko no ananka woni ni tu kwan no a said amount a 110,000 bi ananka wo de ye na kwantwe no nema what jisika bi afi amankwa ho de ne wo mu ni say ye kono na kwakudu no de ni sika ni nyina to private car enti ye gina ho no moton car ni tu na ni sika no enso na me no me di sika no bi so 30,000 so na me de koi enye ye de koi eti de koi no edipa no me mpese no omu bebo se edipa no din ye dey e wo radio so na me mpene sa so omu bebo ni din biso won we di mu sika no ho hwe me no ma gi sika no de nipa ye body dey ye me amankwa no dey oye out of case we nyasa oye out me pese wo begu ni din okay ene ma me twa ni din wo me twa ta mi so omu bibia me no omu ne mink omu ni se nipa no omu bo ni din wo me mpen e wo radio ni so onu oni mu bibia bi eye me ene omu wasem omu ne mink okay enti sika e ka ho asemi e wo he sika na ye ka ho asem no me no me ka kire abusuafo no efre me omo ba me ho omo ba wo sesi omo no omo wo fa enu wo mo yi ena me se enipa na waja enklanke to wo okay enti se waja enklanke to wo chi enti enklanke to na waja wo mo chi no yamfa Nhyira FM. I want to maintain the papa mpacho. Say obi ano we adwuma mu na oni obi kasa pacho temenka. Nanka me bisa me last aja me fa cho betonka jina so betonka me ba o se me nyina so dia abusua enchiremo no abusua ne ba ye ne die wonum de opanyini ya be man ese yanyi ne di firimu no wonu no omde ne ba ya na omo bebo ne kwadu hello me fa cho ti
epachuti uti ma bia wo kai nyina Matiasi o na mi pese mi bisa asem we say wo yonku ne be free mu no no ne wudi sa ankra ne se in case se be free mu a sika no fara me mana na wa na wo dwene nkwadaa no ho na ase da bi nkwadaa ne susuanti ya fa se sika ne mo wo no mo bra Dinti a ema mi gina so se me di sika be ma obewu no ebe ka be 1 hour na wu ofreni eno ne me kasa When me kasa bebree ema wo mo akọ abusuafo omo wo fa bi omo wo fa ba ko ba omo wo fa ba ko yire wo ka kire no ko say ya me ma sister ni sika ro aye de wa blame na me no me fa obi esika nya hwe na me kula me di ewu mu no ise me de ka ho de aye de e de ama kula nti mo abusua no mo mfa say private car ni de en fombla na sister no so fa over ni mra na ni sika kakra ne da bangi no yen hwe na sika ni nyina mbo ano na yin se bi sika no eyesi na mun jira ho na mun se bi amu di se yi man kwala no nkwa na waja wo mu wachire no mu di se but me kan sa se mu nyina kire wo mu o mo anti ase ana mo se me nyi busuani ena ma ba beche enima de ama ana mo se me nyi busuani dia me dia ma tweme ho afi o ma se wu omo anye wo ma de kwanyo be fa so be che wo me na me mu di scanner me no me scanner wo me ho no ne de me de be man kwala no okay enti mame mu a wo sa kwan we say so na chese ko sise abusua na Matiasi say you are standing for what down for nemma na the necessary arrangements are so mo ye bia no omo nye na fa sika no be ka ho na nka omo nche ne pepepe sa sadia ne baba de sa sika na won release me boa yes me no bia me de be man okay system Matiasi say we the private car ba we the woman ya ba omo koye ele na yi sika no omo sika na ye de eni ansa na me no mete wo masi okay me pacho me da say ene wada aje no bibi fufuro bia hu ya meba wo why mate okay me da say bebre kwa sorry from pom besmark to ahoma no so na me say the reasons why for all this why yet anya say ni djuma bia di o ya wa djuma ya pa apart from adjuma ya ye ya pon crate me boy 7 8 awon crofo won say obi amo ya pa so ya sum nyame ni aso mo my Ghana nti we want the best to be done ya police station cases we break oba na commander any make us say ensam na mudi ni nyina ya ni de akire o ebi ho no mo e ba ya hakra no a enkenye ntwa se beduru ha iti eba mo na mutimi settle man ya ne yeso kra ya ni age ni asomadwe ya kakra enti ya boa ya wani asundwe ene ya pani empesisie enti wo de wasem aba ama ya tuka wa ho kwasa mu ko wo mu ko ba ya ho wiwe mu nyina wie na ya beka asem no se mema sane sai huntia na se sei na asem no tie dia ene na sai sisie na wo sisie de fudi pentia be ma brem o minim ala minim de menke dem de onima me da se na men kan say e before you wo su bi wo enkola no minim de age ni obi anya de den enkola hwe nafo wo mo papa ni ho sisi akola me say em say korola na wo de wo pe na korola no ne korola na do pe na de ne kura wawu o de wo titi kato na de ne wawu ene ne so bia ye bibi de ne manti me tia sisi ai de me medo kura no agire me nana no mo yeah oh enti se necessary ka o ma me nasam ma me ra ho kire se wo bata ya mo bawu shankola no kwone fo musi u banana enka bobo nkola na no kasa mo fo me nana no kura mra awu se wo njire nkola no ko ere ene se ka bi na bana musimi ko pebi no Lagos as de Lagos o pe mo do be me obi so na say we say dem me woni say ya no kwa ne nka be dey anye we kwa 2015 na wo bad time wo bad bema and wo ya for what we sa mami over no kwa sia asa tete o de ko police station stay ya ye ko fa bi fi askwa police ni busa say we ne kana ma me a report say who say ya ne mama e ko nya sa
say any mamba police station emma who December ade ye me ye January I'm say police station by the mabu me say o ma kom wabu o say bibia no nyame kura no o say mama ye mu nipa say yesuba so mo kam obom say mo ya de say o say say no many aji wo mo okay document mama radio if e wa hadia mama radio one farmer me nim mesa me nim de mu yansa ye frame me kan say just me de ho ade airport e wo san free police station wa what they buy it is police station hono mo twa se num matwa e ba mo ka ko see hono ko see 1 month with some weeks enti ye kwa anya commander no ho o so mo de ba ni atena ha mo so mo nkom be ba saa enti ka che fani say see ID na case no one nsem say me aba adwuma de bia me se kwan po kwana me nyu obi ma na replace me enti me se ne de ye ba no kan final and I'm saying, 1st January, Embra. See, 1st January, near Quana, see, I didn't call baby in 2nd January, near call so I call no Fred, see commander, some manabo, and so still almost for my dear man, and also some for my dear, and yet, one German, almost so the kind of my say, and found call. So no quack, I say, the money is so a crack. I say, won't be a man, I say, but don't their shank grana. Because Obian for school fees be a my, Obian for chop money be a man. 2 years, even 8 years. Wow, oh, they go 2 years. Wow, I'm going to say, if I can't call you, a dinner and someone was buy some of the money neighbor. And you have to say the card, you say to me, I'm returning the card in you. You don't flash them in cocoa. Because me, I've any bread. It's my say the beer case. Grandpa Besmaka will free cocoa for you, ma'am. Wadaruma, let me be frank with you. So be uncano cranchero, media, mecano cratchero. That's why the fact say a lawyer didn't work us. Mecano cratchero, we don't play here. Yenia grow how? This 2026, Yenia grow how? You can't come here and waste our time, our credit, and everything, your energies. Now you hear all these investigations. Now what on this very day now you can't say no. What's the same about number work me soon to me can't say no. Okay. It's a way me verdict no. Since what Johnny Aja man who had the enemy ruling not ye. Some open the court today, we can all go to court. But some penny court today based on the Yachiramun investigations are no. One, Mr. Mankwa Bia Mudini Diba is out of Yasaman. Ka no an the paper sabe dihano. Kosi se ka nebe baha. Ka number near say. I don't know if I can enter some money. 3.215. Can you turn away a brush into a donated number? Oh, yeah, but I must have a car into some money. But okay, you're projecting. Madam, can any papers? So what your car way free will be our water chrono day. Fisacano, me papers and a dash one me pacho. Will be our the car where was a water piano. I chronodian water until set. Papers will be free or bear you. Na ensen kan ye bia say busuan ne tena sen na wo mu ka e ma no kra de o mu ye out but o mu mani ti enti kwase somebody corolla ne beba o mu be provide o mu TD na nkoda no mu ye involved no be hunu say ye papa wanya ye hwe kra de oja ye ni na obi anye ne kakaka no mfo mu ti mpempem kwa hwe o mu mani de on this note car way it can never be sold ye ntimi nton bank be anyone so mube wura e be sika na mam without the letter of administration ahana me dem asem nisi pacho mo na me ya adwene eno ya adwene okay lady kakaka nko nyame sham mo nyina sele wanu akọ benkro no kra chese mo adwene fo ni sam money nti na mo susu se mo adwene because mo kasa nyina obi aniwa na no afọ me hu panyi owo mo se bia yire panyi ni we ye empana ni ade asa mo nyina mo ye cordial and that's very fine. Now the American say abusia ti sakwaye na wo rema na hu baby obi yesi ya na me ni motive ya na ekura abusia se abusia ye do ye hu se de ma ya do mo united ya omo try se omo fight for mo ma aka abusia ntimi nto se bi ye moja ye nananu na mo nwene ejapade e free se bi de wa bre no kura wo ko na ewo eye do bi akọ mo ye mansa ko mo bi ha beko enti na obi dia ba wo so ne e dai e na nkwan mu ba enti abusua mo nja de mo ye no na mo sambre biem e bi bibi ti ne
ebi a camera ebi a musu ana se bi a Ohemaa bi a umoku no mo ho ye na bi a se le ti yira no kwasam enti bi a na aye nsem but yeah with all seriousness ye be stress o mo san kwadwene ho bi no mo san ra amuna mo de o ma se ba kwasam mo de asem na ba ne se mama mai kura da ne o mo na se mo de adane asem because say abre oh etwa se mo ba na etwa se mo ba na de ye tu ye hey o se be 8 months o ye wow look at this mami ya breast at the police station ye chop ni ye ko ni e ba it's because why na complainant to police station why na logic complain no police yeah ba mama mami na de call mami na de look where you say na me na edwan o me kasa kwa na 2 weeks in by na kwa yes I complain wo man fa from point to so na wonyi ni nsa no ba ko na me ready say dey o see order wo mo dey o mo fast steps ni so no dey obey da one si wonder but o wi re mo so wo japade ba ji o yare wan si wo mo si tay ni mo jani bo man fa video na nto so e bia bi wo kra ye ntwi da so Ohemaa se nipa ni nya wo e be nya tika ani o twida o fi o mu twifie e be twifie no video no mo dey wo dey hwehwe ei what is that to one friend ananya on elephant ono abusia panyi dia no se nko be ka wo dey wo ni abemenyim oba me ho beji pepes say me funu o si na mo na fa be wo no na ni mo keto bisa o be ni akara o funu ko fo edum mo ma na epucho ja na be se me hwe che na me nanim no ni sa ni anya ne tanogo ene sa o shon ko eche o da be se na me nim no sa ka betam no o le se betam na fu okay right minim dear but adewe koso ewo ye kuro yimu ya bako doctor oba mama take this opportunity o na me ra homa no so sisi a na me hwe wadwene ye o sei asemi a ye kan wo wadwene ye o sei ususu se enka ye mfa nto hefa 03220835818283 03220835818283 mami ntie wadwenkyere mami say obi ejina so a na me hwe hello homa na mami na me hwe se betimi anya obi adwenkyere sesi a na fe yakwa 03220835818283 obi comment nso a wotwero ba ye ne se be ma na anya japade bia nkama no kamo be ye den okay mami mfa di odika hello Ohemaa Benewaa. Me love would you baby afrefi? Part from material from make us for boate. Okay, what are my what didn't you want come away here day? I did Jumana no bono. And the budget than live luxuriously in debt. Etom re bia ye ho awiemfo kakra. Management no manenya dwuma toto niama kakra mpacho mo nso. Montutu niama ma enkodu se eka bia nya de beba bedi wanim. Toto niama se de ese. Ya wiemfo hunu de wudie sika bi wa ye di sika bi wa ye ni. Toto niama sa sense obaya kesesam utwa ntoma kese o high car na utwa number plate bo animu de ni hokura wo se wo ho ena me na me yes ena me na me yes ya baba wuncho mu bedroom na hye ho na wusu eka da wani misre wo asre wa hwe ho na nwene wo buo na bo wa wiemfo abra bo se de ese na wiase nia watimi abia ma na kosie no one e di nkunim dia botire ebo no eno nti brofo ene medema wo no eye very simple trotu baby it's better to live cheap and the budget than live luxuriously in debt dia medema wo enyina no ma fem komo ya fem komo e dia mamra ni amane sa na e di awie bosume na awie eja ya to studio ha anya asabketo ha enkomo din Elizabeth cha wasi asem bi a ekoso no wontene ho ase me ma na kwa ba misa ne se edie yi na edene baaye Elizabeth awie wonante se ne se do se ya maame obi ane nufu do so bia o kasa o what you say the obusi edu no ma obunye du na mra ukasem mate mama e de na de ba ha mama mpacho me na me maame bi na eye adwuma na me dwane to na me ne ko ye adwuma eye Azuma Bros adwuma e de ade Azuma me pacha double box no me pacho de Azuma Bros semina
Samina Azuma Blue. Na aha, menekura menya mu mimi sade tira mu friend Azuma Blue, minti ase. Bacha minimu, mi de ni wan say friend Azuma Blue. Azuma Blue. Obi abo ne box ya kwa chan bed mu de ndi to semina so. Yenkwai. Ene ye dey. Ma facha me na me maami bi ena na eye adwuma. Okay. Na ko ba asem be see Chase compound be bia wo ye adwuma no. Ti omo ye say adwuma ne hospital no emboa hospital no. Nti no ontu. Nti maami no ko etu ye okope land foforo. Ye be kwa akoye adwuma no wo so. Okoto land no ye we kese ye ni na ne di so akwani aba. Ye ne ko no wabusa ye aha ye se an yenya ni sei ni aka sei maami wo ye ni sei a ena be boa ye. Nti wo ye so adwuma nyina wie ye. E ko ba asem maami start adwuma na wan frame me. Nti metina afie 1 month 3 weeks. So ko sun adwuma won ho no free ho. Me mene ne ko ye adwuma we can pay. Okay. Me ya no watua meka. Me sure that from mo be kire ya Azuma ne ye why. Ye nuanom no a wo mu peso mu nya nsa no dwuma no. Da bi ho a ye be kire nsa no dwuma ye meat pie, cake, enom ne ade, popcorn kra wonim che na no wo chi bi se hye. Ye be kire ni nyina. Enti wo koi na ne ko ye work and pay. E no free baby a wo no. E ko baby foforo. Ti baby foforo woni na etu anamon. E ye ho nhyehyɛ nyina. Nti owie wan frame. Sa na wo ka. Me pa chai. To aso. Inti wa frame workers ni nyina me wan frame. Inti metina afie 1 month 3 weeks. Ena me kunu ka hye me say senya wo so a wo ti fie na adwuma no wa hunu ye. Inti no ma me pa bosia mrel na fa ye bi na fa kwa achima. Inti me ye bi no na kakra na ekọ. Ti afi na emu tele. Na ye ko ye di ko odwa ye di start say ye di be ko odwa ye di ko ye didwa. Inti ye ko Sunday eni ekodi idwa no eho dwa no nso no omudi ni Sunday eni Monday. Okay. Inti ye ko ye no Sunday ni ye ko ye dwa no mo sha ase awia 2 o'clock ena mo start ti nyame ya adom eno ma ye di ko ye ni nyina eko san ye ni ye san ba ye ko dwa no wo hefa ye ji dwa me fa chan. Okay. Me fa chan esan ye na ye ba ye ni following week no ye ko ye no me wo ho no ana me ma me na me ne ye adwuma na me ne ye adwuma no ne ba e ba ho ofira bobo ye asisi e oba na semina egu abobo ye anu ena ohwiri si efom asem wa ka chen se o me du ho ya opa ene o kasa bebele de no kan ye na actions ne to say kasa na o kasa ye no o ka chen me say ai me kunu say adwuma no na bufo wom kasa no kasa na bufo wom kasa me na me ni ho me kunu ese adwuma ne aware me nyi ne mepe na se meyi aware a adenti na wo se me yes me na ne bi ukunu na kasa a kire o me fa kire da bi na den no kasa asem no menim kwan ya ofa so a o te ta asem wo se ukunu se ide me kunu se aware ne adwuma no me nyi ne mepe me meyi aware na se meyi aware de enti ena wo say meko na meko ye adwuma ne bisa de ba bia omo de de ba ena ofre wo maame phone so no mete so maame ka se boni dua ne ba ne ka say me pa chan wujidi ai ne ba ne ka say we de se nya dua bo enti ma ne ba de call ne twen no nti asem wo kan ye de manti bi okay enti me de meko di mi dua nyame ya adom ema enuwa na ye de call ye ni so esan ye enti me bedru fie no ne blada ye wo fie na me sofo frame wo phone so ena o se ama bla enti o ka sa na ma ye di na me gina phone so ena o se me hia woni wukunu nyina mo bla ti ya twetwe na ase ne ye call papa no ho ye kwa na o ka hye me say o ma me na ne ye adwuma na ba ha ede abeto manim say wo ye semina ne bi na ba bia wo ye ne semina ne de ko no e honom na say wo so wo ye wo semina na wo de ko na say asa semiya so oden na say me de me semina ko honom asase asokura obewura sofo ne den kra wo na sofo ne de say what the sofo Michael dey asiedu a wo fa hen o ba mpena ase yo wa wo kwa asore wo ho me pa chan honam kwa asore yo yenkwa me fa chao sofo ne kan asasem ne kire me na ka chen sofo ne say
sɛ me maame na timi aba ha me ka sa asɛm no dia dada e wo mu sɛ me ba wo ho asɔre me hyɛ wo na ase de bato wonya ma wofo enti asɛm we ya maame na ka ne wo sɛ ma wofo e ba mu bi enti maame frɛ ma wofo ma omo baaye papa ne frɛ ma me maame ne sɛ o magi ne mu aye wo baaye na me ni ho na ye man ti me ho efia na me papa ne frɛ me sɛ o maame abo nti mumela ye yakɔ na ye maame no efiri hono oko o maame de hia me maame na me ne ye adwuma no oni din e wo de say wo de anti amunu na se wabaji muaye no me pa cha waba ho abaji muaye no enti le muaye be na de man me pa cha kasa ni nyina mu no ka cha ye say wo hia say ye de no ma be ko ye ji ho no mu biem ye ji kro kase ni nyina me pa cha enti se me ya aso den na me de no ma na ko ye ji ho no mu a efom kra wo be wura wo hia ese me de semina ni bi e be ko ye ji ho se me kwa akoton okay enti me so papa ne e de sa asem ne tu mani mu no e wo se ma wofo bem mate ho na se wo se akoduru se mu sa akosofo no ho mu ko e na maame amonu abaji muaye me pa cha ye ko ye sofo ne frɛ ye se waba nti ye mra no ye ko ye ne woni ho okay ne woni ho enti ye ya tena ase etwen ye na papa ne frɛ no o frɛ no o san baaye nti wo ba no no nko a e ne baaye o baaye na obeto se ye te ho no no wo se wa ama se woni ye besi nkonwa na me ma ye ma dwe se me ni besi nkonwa de a ono so okɔ na akɔfa na busua ba no mo ni ya besi nkonwa ni nyina ya azuma blow no a wo de kɔ akima akɔtɔn ne ho me pa chan eno aho me pa chan enti wo pie ye ekɔye ɛna ne kwakra ne sɛ den na asi me pa chan ne kwakra ne sɛ ne ba abomidua maami ba me pa chan azuma blow hu ya bo obi dua na ko obi kunu ne bo dua wo de wo so ntia se twen yetie sampa ne ampa se maami amonu abodua pa de enya wono ne ba me fa chan so maami amonu na ka kire ne fon so se o modua aha eno de wa amɔ sa da no wa amɔ e ba otoso mi ne ba foforo na bebo midua oh ba ma ye hwan mi kunu yo to aswe ne ba ene bebo midua enti ye tena ase ye fra asem no ene mpanifo tena ase kan e ma ye be kan akosi no ye kan akosi ye enti me so ye kan asem no na me to omo anim se ene wo ba ni pass mesi wo ba na bo nso abomidua enti no bo ne say me fa cho bo ne se minim na me di soda ene wo fra e de ye azuma bro so wo di mi ja wi ase abosom ene wi ase nsuo hey wo bo ne he na gina ho mi gina ho e wo me phone so recording wo me phone so recording with my producer me fa chan stylish so recording wo amunya wadwuma na ye mintie kwan a e fa so aduabo no ba ye fa wanu si na me nkɔ ma me ho no me sa me fa cha afen so wo se me ba pani aya me ne papa yi ba enye me papa yi ba akra ne so wo me kyerɛ akra ne papa eno so akaka aduabo no okaka ho ni nyina ka me ye dwaman bi ba ni nyina wo audio no oh audio no wo a ye mo nti ne kura ne sei ne me ma me ne nte bone edi enti na woti mi kwa se ma me mfa me no ma nkɔ ye gi ho afen so eduabo na ne ba ne boy ye no me de tu mpanifo na anim no ebesi ne ye nte ho asem bia ebesi ne efia de di ye ni na awotwe mienu ene ye de tu na wo bo dia na chi wo de nwone ayi na ye me ha chan asa na ewu bewu do eti di na mudenti na mbae eti mi hia se wo be kire me ba ne papa afen so no me ma me na denti na wo si mi kwan se adwuma na o ma me nya biem efi se ye tena ase na ye kan asem na ye kan wie ye no wo ka chen so obeji mi tiri nsa ena wo bi sa ne se obeji se wo so wo kwadwene ho eno so a o ma yi mu aye bia okay se obeji mi se ana so obeji mi se okay omugusu ye audio no ho adwuma ye krado a ye bebo na watie bi na wonim se maami a ye bo ne kwadi o ha wasemi a wodi ja me se me sei maami onu eni boni di chia no na bisa ne obisa na fe mi ntie de maami beka anti amunu jemfu a wote ha me fa cho me ma wa ha awie
fa chao nienti a e ma me de asem ne ba ha ne say ada ye kan ye tena ye ne sofo tena ase kan asem no ye di mediduabo bi asem etu mu ebesi ne minti duabo no ho asem bia sofo frɛ no afen so no me ba de wo to no obi anyeje ho enye de nti mane ha yeko me ba pani ama wo no oba na na bonsu say akra ne nyemi kunu ba mi hi akra ne papa ena afen so se me ye dwamanfo bi ba enti mi hi say baby kra me ma me ne papa ko bo adwaman o mo de wo me no won chile me ena afen so adenti na wo si me kwa se chinchina e ma me fa me nyoma enko ye ji wo say me kwa akoton wano ato mi fa chai ma mo no na what say bibia ye fine me ba unim se oduru kuma se na wo pe bia da pa dwodo ho a eye jamfu akot me ba mo me kire wo bia mankofo bia koda hosisi a na fe ma betie wan wo asem jamfu akot me kan cho so bedu kuma se na pe bia da bia ho betimi ha wo spacious luxurious nanim say a very affordable kakra bi ekura bia de ba jamfu akot beje no ma bia ada enu nti also 1 bedroom apartment 2 bedroom apartment or family rooms or executive suite just bia de da na kwamu eti camping na mo babeye eye wedding bi na mo babeye I mean honeymoon ya fa oba no fa ne ko ho ya honeymoon kuma wade de 10 years chese wo ma mo nsesa environment no e kakra emfa mayen e da ba new site e ho e na ye wo yese ketu obi ekura bia bra na ye ma ba bi na security ye tight bibia ye fine e wo jemfu wa court Freya number we say so. Now weekend they back a year for our mama baby baby ma wonum na. Number ni 0244 747474 0244 747474. Na unso kope baby e dama bibi anko ye a year by a banum sio a fresh drop still natural mineral water so e kroji e be must stay hydrated. And you no be a wo hia bia no ye de agum na fe ye de amaw misraw your 500 ml your 20 liter jar no be ho sachet once no e wo ho kwaji bi na ye yemfan serve I fro yemfan serve weekend e ba Easter ba what you say sorry ni ade nyina monko na monkoji bi din no a fresh drop still natural mineral water your number of petudo to an apejemfo bi abefre no 0552 250290 0552 250290 makacho say hu say mapeja we pe na wo hypertension am wakoma ntoyem wo diabetes am wakoma ntoyem eyama mo pa fat ne cholesterol nim wa wunyanya bi nso sabe ya bebo ho banti e Borges olive oil we ye de no aduane anwamo bi ano pemedi enwa bi ne de boy e sham e kama ya de sran so de sran hwenam ani no rede no e toso kama pa JM Ado and Sons e na wo de abadwa so 1 plex 400 susu no anu wonam obi anim o to bi ma wura o to bi ma dadi we sugar daddy kwa manenum bi fise ne ho anye den a e de sempi ne baba what you say eti tobi fama no na bibia enko yie Mr. Pharmacy shop bia mu benya Borges olive oil afi 1 plex 400 ato open dodo to ananche mu fufuro bia be free number 0574 286910 0574 286910 Beautylicious by Jess inside SG Mall salon services bay na ope e wana me kwa na mko say washing uko kiosk bi mu kura no mo bo abodi ne dia no fofofo air condition bow kama o treating ni no e me ni gina kama makeup on one ye ba me wig ye hye on one ye wig na madam hu ina mnim sane wording pass fufu enti Beautylicious say bra or ye fixing and wig installation acrylic nails makeup or ye brow and micro shading lash extensions ni nyina no we ye ni nyina bi udu SG Mortgage 2 e wa na o sanso na Maxima on the old Maxima hotel no ne di nhwe ni mu ne number ni e friend si a na ne nkasa wa yefro no mane mesiesie photo shoot no wo beba e 0508 148378 0508148378 ubetimi so afre no 0243 006711 0243 006711 enwene pa nyina ahemfie eyemanya ajo obesiesie ho for your traditional weddings for bibia obeyo kama pa de de tu esisi nyina nso wo bi eno nti udru insura FM ana udru top higher enchen wa ewo ena obehu eyemanya ajo ne number ni 0244 828802 0244 828802 mami amonu
adan na ma kwa ma na bo nsu okọ kire obayi se ne ba papa kra wo ya de awade guaba wasa bonidua na wa didu na se esu adwuma kakra onso kopa de obedi a se ya gikuro ne dia sune ensi ho edenes pa cha de ofinya obwa wabwa I feel say di boya e be pem e dai course of one de hu mi da ba kono wo bi sasem me pa cha efiri eda ye de course of one ho no me hu ni bi da bi efiri bonya bre be pem so fo ho e ko wo hu mi da me pa cha me hu da ye breki adwuma na ye kwatena afi ansa na wo sesa ne wana kɔ ho no na me kɔ ho na kɔ ho wo hin na me kɔ ni baabi a akɔgya asase foforo na me ne workers no bi kɔ ho akɔgya asase foforo ara no so de dia o ma ho wo pasa na me frɛ no wa bra man fro bia me de grade de ko dwu so ɛna me frɛ mo sɛ mo mɛhwɛ baabi a ye konya no ɛhɔ ye ɛna mo amu choose ye mama ɛha ye ɛha de nsuo ɛfa ye ɛna me de container si ho na me frɛ ase ye ho adwuma na ewie ye wo no papa no maame ɛna ukuni wo ba hoda wo ba to me na me gusu a me siesie so wa ma ko se me wie de container si so Thursday enwono me ana ko fa si ankrem di si gya no so efiri ho ɛna wo iba na busa ma na ya no anwo ɛna me frɛ wo ba ya ne de na ono enwo na me frɛ se ya ma ye odwuma o eti obusuafo table bi obi amesi ni table enti mi ko ekọ yie me ba e na o ma boni ma sam ho eso obi aba tinyew na ofre wonum se mabanti obi amra bi ge no no ye dance ni ne wo no first day bi na no aye na me se ye fra onko ofo yi na wo frɛ wo mo so anfrɛ wo me ko yie tepa me ba e na odu abon sam na bu table no so na no ko sa na me me afrɛ ofa no me de moto no mo ahye yi na ofa ta no be fa ko ye enti me twa ya na ko ase dan ko obi me sha ya wa ma nti bo so nya na se na otu nya sa na fa na first me frɛ no to atom prince akola yo amfa adan na obi a wono madam ye adwuma wakɔ ba bi foforo obi aba na wanko mami ena na me ka se wan frɛ me se me mra o ka che oba ya se on frɛ ye enso me oba ya an frɛ me inse ya frɛ wa ye adwuma wo ye mama me nim se e bia wa sha ase se o ye adwuma no ti ko hai ti o me wai se bia me wa ha ni aka che me se akos wa bre enti ana ye break kakra na ma hwe dwada ye frame brother ye frame na manager be ba na meti am start program no kwa station wa be so because I don't know me ye it is my job but what I say na eduma no mo break meba be tie wo de no but according to them me no kire ne say omo break ye kire no eda wo mo nyina be hwe ba bi kuro a wo ya ade no ko bi eno say first day no start adwuma nkra de ono anwo no wa amantu ono na ye eno di gya ye say won frɛfrɛ wo so ba ya na mfrew eno ti na ama wanko mete wase but say amfrɛ me ekwa bi so neze nkofo ombe so mu yi mi free ma fe ya ye nya dabre no mu yi ma free dia me am ba behwe ana na wa nti so ankwankwe mama me nyim ni nti a one friend because me mama no me dey fine nti me so say me yare kura wo fi a otimi fa fon no wa frɛ me okay ebusa me catch la den na wa ma adwuma no maka say o mama say nti na mamba nti obi an frɛ man kan chen say ya sha adwuma ase ana na won so pai koko say me man frɛ me dey me man ne me ametem ho akoye me dey enya sa me fa chen enya sa yo mama twa so enti ebra ye pastor adwuma no wo no wie no na meja ya ye toilet bi wiachi obi an ko na wo sa enan e wo jeri kan musisi wo na wo start adwuma fufuro ye ai ye ja en ya no aso obi a mo okay if say ho na man ponten for cancer for be high say ya so odene na assassin de me am de na mu adwuma de o mo pema menye ne ho na me fira say me yim niam ya ko ni dia ne ho na ko sere one sister ba ko di bo la no si di bo wo na wo ha wo so bente wo ta ba adwuma ntam ti be bo ma me bi ko ya bo ba wi ba ko be wo no ba ko so ato ama me na be start ye ti akora na ya adwuma na dai package gu ho no na ye cha blog bi ho boy bi cha blog na be me de number ko gu ho ai be ma de number ko wa bro nya adwuma ni bi o de number ko gu ho enti sa obi ba no be gina wa say se mra for moto ya mo wo he na wo se be frɛ number we na bog na za bi wo se frɛ number we o fra no de se mra ni fifie e de abesia na kenka bi nu abesia no akaya ma no na when na ekọ so ana dakati ni bi me ba aya butumi yesa mama that's it oda roma mama ma na ho no wo no me contain si wo no
ne ho ni a na me so me contain ni nso wo yɛ sɛm na adwuma ne bi patcho me nya bi okay obey na ye sɛ omo breaking ya no me kwaje bosia abre obey e ma ne yɛ adwuma ne bi e na kasa mu nso na ho no man prase ma wi ntino omu tu ye sɛ wa contain na wo kwan ho bia ne pagya asedan kanya me de anka no ntomu ba o ma me de by force pass so e na sa di de me yɛ sɛ me processor enwia no abo ano edi me wo ho ana wo de wo number ko gu blocks ho am ba so bu edi me wo ha na wi aba sɛ oto samna wo ho ha na wi aba me to samna ma frɛ me wife sa na me ma ni wa breki wo nya adwuma e wo ho wo to ne makula afiri ho no edi ba sa na we ba me tobi no na ma frɛ ma mi na ma kosia na me de ama wo mo o say my question was very simple but ho na me ba edi afiri ho ko no na me say me ma mi a stop yes amanfo ba ha beto bi neze o mbe ba kro na bi ni o amanfo mo ba ho no mo ba ho o yiri nti ana mo ba ho ma me nti okay mama dia ko ba say me ba ho na o mo si mi so sa no me say da ya me feel ho a o mbe san ba e na ma me de no ba na dey egu blog no say organizer bi e hwe ma say in case obi ba na so o pe bia o frɛ number yi na si mi so na me ni pa kro na bi e dey ento ti one way or the other ma ma me adwuma free nsem kwa bi so mama wa stop mama wajai wa fe na no wo ye hyehyɛ wo land foforo na wakwaja so bi gari ne adua wo ba bi no free hoko na go be na de na amanfo ba ho bebi sa ye na Davi wa free ha ye be kire ne se Davi free ha no woko ho obi obi ye foforo bi wo ho de ne nso so pe Davi go be na die ma so wo de me man season pa no me man season se na ne nko ho ana onko Davi no nti de na nka wo betimi aye nie ebi ma me amonu wa free ha aha no wo na nso me yiri ton bi enti so obekọ ho a eye ana nso se me yiri wo bi wo ho me fa ma wo ana mama sa na me kan ko na me ma me starte wana na dance ni se wo kan na me ma me starte ni ntino me ma nche se me ma me no okọ ha okay aha ba no wa starte de a me nka me kire ba de wo me na nka mpese mama no si wi ba mpese ni clear yo se de na nka wo betimi aye ne se anti amonu wa breaking into me de me number ko blog no in case say obi pe bia na ye odo na anti amonu ate ne ho ate so ma breaking ni de enya wo de ma yire ntombi na anti asa ya adwuma because access see aro mo ye ma me na sase what man oda ni bibia ya adwuma wo yeah ama me na ate ne ho ate say wo de wo number gu ho say e pass ye meto dwuma okay mama amonu anu nsi mesa aba ho mama ye nko enti e ba so de number gu ho no na dakati ni beto sam na oba no da no so ade che me de sam na ko na ko ide wodem na begu no was man no an ko hene me beto sam na boy bi na de me ko nkenkan ma ko ma bia so kase nko a me penketoa na me ko slim sesia sai bi wo ho na bra na anka na mse ne ma me nka ma na mka bi ma no na mse na onya no ma no was no ba de gu blog no ho no na me ko hwe na buka organizer no na buza mom se wo na ade begu wo se so bi hwe sam na o mo nche o ba ko mfre na ke se medwuma na me ko start ni na mo dika bebe dada mu ho no ene ke se mo gie enti anwumra pa anwumra bronya ni mo anwumra bi ena mse ma akotena hwe ena me gie me fa number no na me gie akola bi efon na me de frɛ ena be me fa ye se akase anko na mo obi ni nketewa na mse obi fun bele me pa cha me a mamunyai mame amonu a woton eye azuma eyo no a wo sa fra bi sa se yo no asa e den ana anya fra mama dum phone fa phone ma dadi no num no na ne enko enti be ba sa no an eye me ya ti mi gira kwa kwala na anko na me anko tana se mu se woni ne yiri o mu shanke nkan bo na se eni nti na adwuma ya bi adwuma dada na mo ma adwuma yi se wo susu se wo mo yo ma dwen so o mbeti o mo hu enti na oba na ma na de bi kan ya be ka be na o tumi na me afi ho no me hwe so de si wa me ba na aseda ha ni asa wo ha emu ne anu a ema ebedu na asa wo ha ya gusa obi ohu ena one ne yiri sisa ne kakran de ko si ho kakran ko so mfie nto ko si ho no na se sa do ya break enu na kan sa so da kom sa no mbo sam na no ya bo sam na so ento se do ya ntongo na sa wo ti ho na sa de wi eye ya ko ha de megu me say eye wo wi ane mu na chew me chew ko ba mfie me dai ti na ba ma ye no ko to be sui ko no abo do so o ni awongo me say me sama wo che no me se me che no busa ka ba me se busa me ba busa nyame na wo tre kasa David de jano
but mami bo kwa dubi ya no ma me mama say asem no o de ma no kan na me so e ba say has a point na o pese me kan e firi ho no David o say ye wo kan ye no we o ya asem esu o say wo wi anenwo ma be pa oche wo ma be pa ache osun e ye no kure ananye no kure mama ne o so ma no to ne say ma no to ne say e kwa be so ne kwa be so na me fa so wi an no David di kan yi masem na no say wase wi anenwo e ma wo chew ma wo be pa chew e bi a ani na mo mi won chire mu sa na pese me chire ko asa pese na me sa mo sisi dua sisi me bisa wase me chire mu dia wada wo no there be first things first ani mi wi aye ana ma wi a it's as simple as that na mo me fa ye ne e wo senti binti na fa ma tie de wo ka ene sa nso na te mama uko pa na chew na wo na kasa wo asem ka na de na wo yiri adwuma na uko wi ano yo mama me da ase me bam mama nu na ne se me mama me fan se me mama prekope fan se mama prekope ebi mitimi ya ade ma na bla me ne kapre ba de na o timi ya ma me pa chom bo so he de ma no ko ba e nyina akura ne se o ka kire me se me mama nti sabi na me mama adrum ha de na de nwu wi an ba e na me gira ahwa na me ba ni brani nti e kase ko fa fi ko do we be che enso bi mama e ho kire bi ba e na me mama no sai me be se me kama o it go straight to the point enti mama sabi o kan se o ye so ko dum bitu kwan mami me kama na asa ne no do sa e na kama de me mama no e ba be so ko sabi na mama no o trimu ha kakara enti na me mama no ho do enti no o fa me se o ba fra ko pe okay mo enti tama o ye so de me betu kwan no me so no tai me do betu me so no ko be so na no so de ko ama o ye se ko de ko Saudi Arabia na be ma de ko Saudi ko ede ele sa no kan ye ma me na be ma de o de ko to Saudi ama o ye se me so da e branda me mpe omo ye visa na se mo a in case be a omo de nkrofo tutu kwan me ma na so nti bo o yira ma ne se wadwuma wura so de meju kan ma me wonim me fa chai me fa chai me o yan kwa eti mama enti firi wo ko reja me so ma se ja wa kan asem de we se a kire me a aje se mama wan fere me o fere me an den na de nwu wi an ba yi mama de nwu wi an ya ba ne se obeyi nwo anajo 1 o'clock na me pe o no ma no na me ka no anajo 1 o'clock obi ha de da me na ma nipa ne be se me so because me container na esi won ebe ono no ho nti ebe ne ho nti no ja na ade asa aho so na me ne me yiri yeda nti nipa le ba ye no wo so nti me hwe ma ne ma no ehu abantene na me sesa ne ma na ede ehu ni sa de ma me ma bi ka me ma mi ba ye mama ka me ma mi ni 1 cedi kran fa me se kwabla wa ya ade na je ne fa to bibi ni okay ma mi ma me 1 cedi se na ne ba no aka kan se ma kire ne se me kwa me fa so de se san no ku ho no me ma se se ne mu ni mama mu ni ku kra dai apai nti wono ne fa paafo ele ba se se mu ni ye dai e ma no nti de ne di mu wi ale mama nti no eno no ko ba sa me de da me da so ame ne edi nkomo esere ni ade o sa ba do so nti se ma ya bi o bu sa o ma eno na me ba no eno na me bi akro nti da ko me ho na me no anwo ele ge bi ba ye ya no so no to samna ye dai e won mama ho okay nti ge ne ba ye no eno o ye se de bi o ba to samna ba ko ono obi akasa ko pese ni pa kire no samna ne bo nti o pe ho kakra bi aye dai ama ni pa no nti ko sere me a metmenya mama woni bi aye dai ama no ha na o hwe kakra aye dai e de ma eno de o hwe na be se me ba mama kakra bi be se wo de be sika mu a wo hwe na e bo be se because me bu kura e fan ni say what take bottle tenten na if say mamienu nti sika mu ye se 1 million 100 cities ena sister na de mami nti mami chew mba cho ho na me ba no nti dabi me ma ho wi anu wa che wan chime wa na akokae aha me de wono koma nipa no nti me de wono koma nipa no ena me nyime de ye de say woni nipa na hyehyɛ wo wo sese ye wo nti kwansa mu sa mami de wo enwo na baba bisi me store anim na wo me ho no okay na nti wo de ba ye na o ka say wo de ba ye no na say nipa no fali nti ma anye emoya na ntum ena me to na ofie okay ena me kopa na chaw tu ko na ngunu kra ni ba chaw no no fa na ade yusu to di si wanka he sa wanka he
but wa wunim ne wa ye mo na me ko fie na me ko pa na chaw e je free wo ko nyina no ni me ye free e ma to ko an woni timi ba e bi ba ma de gu me container e ma me tum eye na me ba bia me pese me mo say o ba o se ne ba no a obodua no de say nana bonsu wo se de di nkan o ba bi di nkan twa na ye jijom ma wo ka kire no telephone so mo ni dua wo ka sa me ni do ka nyina me ni mo hwe nana bonsu aboni dua ni nyina me ni mo hwe ante na ready a so for ante sa ada ya twa ka ni ye kan me tu ya so for so wo na ba ko na hu sa ya so for ni abeka sa ma 3 days na beto so say so ye ba won so ye ba e dia ne ba yo mbo odua wo bitu me ka kire me say bia ma na na go so wo mbia oni me fie o me ka kire me ya ka asem no na wo fram so for say nkura busia for to wa me aka asem no aven ye zam le fi ma me ye bo odua no wo bo na mane wo ya wo se na ye ready afa tu na miti ante ada ne ba no bo odua na ma me ni ho na ada ye kwasia ya ye ka asem no me di tu ba ne bo odua na no wo bo na mane se ma me me bada bi ya bufu asem eye wu asem tie yes eye wu asem oyire no wo se wo de ne nsaka saade no a wo bewu enti dua ne si ye na no abufu odie yo fade de nkafa nyina wo mewu pa de ne me de abufu bi abeto nche ma me wo bana na bonsu wapo me dua o wo frɛ no me fa cho ma frɛ no to say mama tie audio mama ba me ba tobo mama tie dua bon mama ne se won tie ti se mo recording dia ye mo mama entie na fe hunu ne ye ka to aso ne enko I already ayenko anyone who wants to say yes here anyone who wants mama nipa ka sa oni nipa ko nana bonso afa waji atum se wabodua me va so mo wi oni wi ensi eti biabo ne wo so me pa chan ye ntie na Mama feuti. Yebende. So when you can see, they all come in home and see your friends. Minim, but you say, abaya isi obo odua na chi. Osi wiase abusum nyina o. Etwa say yehwe. Yeah. Day na wo ya pa wo abaya yi. Dia ye me ya na say. Na asem ni nyansi no mtoko ye nyamai. Toko dem because be na wo be mienu ni. Na sa what say na friend ni panyina no wa ma wo number. Ma wa friend ni panyina wa amfre me.
so want me amfrɛ me o sɛ me ma amfrɛ wa wo so amfrɛ me sɛ de me ka sɛ ka me adwuma wura entika na yɛ sɛ oba me hɔ ana wo frɛ me phone so ama ya start o me si table nyinara ɛno ntina ba na sɛ me na wo ha nanim sɛ wo ka ho no me do bi table so ma ba pata no foforo do bi table sisi wo enti ba na sɛ me na wo nanim sɛ wo ka ho papa m sɛ me hu sɛ sɛ me na no ana ɔne ni kunu no mo yɛ na ka sɛ me de out wo yi de afrim nanso adwuma no mra me ka kyerɛ wo sɛ obi ho no sɛ adwuma no sɛ ofi sɛ beto ho akɔyɛ ɔde a ɛne mentena sɛ nefa me nsa ma me efi sɛ obi besua a me di nsa no a me di abentam sa na mamo okay fi sɛ de bi mu wo bɛkɔ sɛ ntimi nyini me pa anko awie yɛ da bi wo bɛkɔ na ade ntena wo futu fu afa me konchi ɛna wo so me fi anyi hɔ ba anso hɔ a me fi anyi hɔ ba de besi bia no wo me ka kyerɛ wo sɛ me si pa no sɛ me si bɔ ma dɔm nyina me ka kyerɛ wo me catch on thing and me catch on and to be free baby ah una o force na force no and to be free and to sika na wo ne na wa adwuma ne mu na me kan so na me ka san wi adwuma ne mu catch alata sama no bobi you said why you send pa so wo besi bi o catch o ni sika for no de check na me ka na me ne bubo ansem so bo sika ono na e kan ya sa no ka kasa obi o kasa enti some fika musia no no apare ma me wo ko yadi na ya kola yo me se wan to azuma asa akọ wa be ba yadi bi an to azuma asa akọ na je se sa na me de pa se enti me ba na me di different enti se samna no so no emra da bechem ni no kire me no ka chem se ma me bechem dua me mesu dua me ko te pram se e se me free tepa na me ko bi krom dua ye ni ye nyina na ye sere ye so an pa se me si woda se ke ba ko me nua no mo maton se bi si woda what do kinds okay well enti sabo what be sua adwuma no wo sua bo no ari hu bori na me tia wo ka mu san se me de ka mu san se me de ka me tia ne ka eni ma ne ko dua kra na me tia obi aka efia na me me tia obi aka ma we dance ni na se wan me so abeton asam na ba yesa ni bia enti efiri ha mampon adwura ba bia kwa dance ba bia no wanya ba bia me ton se na na yesa me se na sunya afọ de se na ko enti mi so ma sami die sunya afọ sama e fiti me so die ma yellow kakra agam sama ya me hu se e ye die no enti mi no ya adwumanti enu a no abo na ade ko enti adwara ai di dwana customers be finish ye be ban na sa sama gura sama mi ko sama ana no mun to bi no mun ko enti wa di madwuma di enti me ba na ko no ko ye ndi fata na se so o mo nya ready so mutima do me sana na be di enti mi tim manye madwuma ne films okay enti ne kura ne se me pese me hunu de wo pese wo ye na me ne abaye ka won se me ka kira sofo se sofo me nti adwuma de wo ye de ne wo hunu me nti mi ka se na ne nye na mom be bi antom sam na de onso pe be bi fa ko fi se fi asana ne so ne sam na no kwan ma wo so adoma ko pum di tun mu ana na me de egu ade so ton enti so be gu na ka se me sam na no de ene se wutu anu aduane o enti wo ha nyina ye adwuma no a wosua ne free wantwe trensa eno ye baako enso waje amantem sa edie mienu baabi a wo wabra ma yaje osamna na tumu no ono nso wo ye bidie a woni ni hawo na emo monkope baabi fufuro no nkoton no so no so plant customers no so dia ko o se ne se mama saa ne ye kan ko siye me ka se yaji ho no no me nkoho bi ye ne so fo ne tena ase waje atu mejitu na se wonim se wodi for wo baabi minim me hade me nsoro no ko account che me ba ma ha no me wi a mama ne hunu baabi a odi for na minim se wo se mama ya ne bo odi aba ne ba ne dua bo no boye ne nso no mama ho ntwa yie e ma ya me no kontoko a sebe eye ya enu a yedi apapansa atra me ne kondo tebenden menya na kade bia na ke didi sa but enye yie enti se ukosua adwuma e wo bi na ase na wa nkosua adwuma obaye wa champion na ye kache wo ye ma me sane wa so aba ha papa wate nya botre I don't go work campaign no wa o chechire mu sie wan kasa kranka wo mmem sie wo adwuma sie ni work campaign me ba nya botre sie ye bisa asemu a obayi na wo de ne kwakwa okosu okoye adwuma akopa paa bi adi pacho menye ko wa hawadarma
What you say? Into whatever transpired, no, it transpired because it transpired. I'm ready. There be nyane. Oh, but my many questions are finding umebu and yegusu. Can transfer and take an yanko. Transfer, o say transfer. Okay, man can transfer. And then man to me. I say transfer. Transfer. There course so mami ni obey intembia no. Eye omo terms a omo koi. Ebi oba no be kan obu on kan kire wo. Eti nya ho abotre. What you say? Mame, me ma bedwafo bam. Na fe yato aso me momu die. Based on the mami k die. Efa bi ntiase wom. Efa bi nso ebi obi ni menya adwene. But ka men kumpa mpa sem oya makoda na te se beautylicious ewo SG moyi na nakoda wono wafa ne work and pay hu ne ebeye no no so abeje store no bi won nchen hwa se wono so so ye adwuma oye adwuma kro na we definitely no one will tolerate that o say ye ji dwana wo de ba what I say ye ji dwana no come Monday me ko Sunday it doesn't really matter adanko Piao. You crack to Jim. One can say, Mammy Musa, Musu, Adama, Musu. Naima, or any Himanian Safo. Yeah, oh, no, my TV so your fair. Papa be TV, no, see, I know one Franco Dumno. Yo, come chill, my tortiaka, night is can remember. Naima, dear Tierney. As someone. Asem no credit down my ya now do be my year nyame kopon kwa be born in samam but bi da koyi yeah because nyame na kopon no kwafo yeah na pempen yes ni pen okay asem am be kan e ma ba ya ne ne kunu maami ne ne bai o mo mfo me ho metan ko me ka me de no yeah na hima abaya otiwe omu ade kasa okay beginning no o kasa na mnim se nya maame na na ete ha no tie ni statement o asemu nim kan yerim tie o yete din sa no ana studio na yashi ha kakra ni po over 30,000 etu ye yeah social media YouTube I don't TV Ghana BBC no o se me ne maame bi kwa ye adwuma which is maame no kra wo mu no me do free asase o se me ne maame bi na kwa ye adwuma o kaya onto sa wo o ba lete no ma ne be kan se bonidi aja se mami se na wudim ni din ti mami wa ya obone awo na ote ha woni ni din kura wo mmo e bia mami onti hoyi mami ammo no ano kwa nya kasa mami yan kasa sa mami wo chen wa sanso omuda mami aso me ka chire de se me friend me ka chire ono akọ na no aka o ti ma say intercessor o address no with respect exactly What am I saying? Committee be a chair. Yeah. You know, exactly. Perfect. Okay. What am I saying? I don't know the dear no. Two okunu no so no. Mesra ne say awade no koye. Oni ni tire. Ndo ma tire ni nya adwuma. No kasa. Pia. Tire no ma na nya adwuma. Say onso ba no kwa na e kan board down. Say wo de aduti na ma oba no. Empty so kasa wo su ye din a. Thank you. What the nanka ba ya o tedi o yere tia no atia no because o be no say ba say ya me na ni dua na me ne mami e ba ya nka me na ne da you am be ba ho me ya so fujo ba me ka no kwa asema kire he one mami ka say wo yere disrespecting mami no wo so be kasa o say me fa na say me mami nti say o ya de o ya tanfo wo statement o kan yo o say me fa mami na say me mami na just say ne de o ya tanfo Aye bia mamuda wo. E bia container ni se na ma sase ma to tia ka. Me pa cho me ba mami nwie ma sem. Me se ko ya sem. Mami nwie ma sem. Ai ma. Aka 1 minute. Ai ma me da ase. Abaya we. Besem bisa na se bra no ne maame no kwaye adwuma no nim same na ye. Bisa na. Ye chiko kwaye ni naba wo. Obi ne otena ya. Na one nananti. Ni pa no te se posom. Me maame na ka kire me. Yeah. So me no bia wo so adwuma wo master bi ho etire ye wan pon ne ho eno ko bi a shop onya boga bi no bi a shop no be no o se wo be etire na me ahwe be sin ne hwa esese obi a udidi na se bless you yeshira so ye esese obi a udidi na se o bless you yeah me baba ku bi one ne master de wo yi firi wo me ka chen total se wo ensi ye da je se ko pa ma me ne chew obi ne watena
Sempo no bibi say ya ba say ya maame no say wan frɛ no de no krampo da nkyɛn say ye nidi ya nya kwa nkwa wiye wo wie wo de a ɛhɔ na me maame Ghana for pesa de no pa especially ofri ho no na wo twe workers side dey afri ho ofri ho no say so for dwuma ma no asesa or say church members na dwene no de fa ko yes ya fa no I dirty man. Okay, fa sematology mu. Sematology be for inequality. Yeah. Otima say, dia waya maame no eya echemoko. Okay, eye. Maame means drop down wo menu abema edi. Until say, bema onya dia kura say, obi kura na usimu sen kura say, obi beta dia uka say, maame na tu afiri ha. Na nti maame otu firi ba bi okoye no unim no na. Jana kai so bi sa maame say na o yere ne say o maame watu akwanya manfo hwe no. But what that it the one number. Amma one maame na ni ye. Dabi na started. Tie. Maame no ne ko o say God you to man na say maame no odo o so do. Enti me person bi sa say dey na na hia o that time no maame ofra o say wa sha ase na o sha ase. Thank you. Accept you why o kan. On starting. Dabi o friend. Wait. Ma friend no. Tell me ya we say on starting again. Wa sa ase no. No kwa na me pay me si ni. Naima. Okoye so. Naima. Me say oye tie. Okay. Tie ohwe no wantiniti na ntife so. Amfa mo ba no. Onyusuniti. Okay. Mame. Why a crowd say yenyensie na yemfa kwampa so. Ewo mama ye hwemu pa dia. Eya dia was upon ne ho. Mama me hira no. Na bia mami ba ne dwa ne brada na me na mesra adwuma isu mami kwa ko obetimi aka kire adwadifo ne se mu ba brada na mini akwa me ba bi di beba ya mu ntobi ma no ana mama nka wo nya no saa e kwa bi so sensura no peni dwa e ka meka se ka yedika egyina ko efisa me ba na bonsu no ofiri nkra ba nkan se ewura se me na de oni bi so me ma fa nko yedi ko apebu ko ton okay wa wo ba mpo mi ameba ono ko ton ne de yanko entika sawo but ma catch me so pesa me teme ho we ka say ne ka dedika kope nsu ya hoso to sana me ana so mabre me ntimi enko yo bebre me te wase eye enti say yemfa kwa paso na se de mami kan eye ne nsam na usu adwuma no yenye bibi mama me akoma nto ne yam won hira wo kama ne hweso ye wadwuma na nipa a waboa wo no se ne nsa hye wonu ma yenka no mama be fa na me phone me mama de me ni ne ho akoma bo masem be say very simple yensie say so fu ni sie na me ni entia e ma me to aso de ba ha no eduabo no me di tu mu wa sorry fie ho omo anka ho hwi besi ne eduabo no de nana bonso na sort it out with her yene ne be kasa na fe ya pempanyimfo a wo betimi adane ne mani fu ya da mo de hyen disturb me papa fa ne mic ne ma no aya wo de jano man ko fato nanke ni say sorry but enye she all the same eno ntinu mane me yepono no na still kwene na wom eno ntinu based on the power vested in me mama eno na bonsu nkasa aye ntokwa ne ba ye duabo no obo ye behwe ho asemaka ye beba na aso na abaye die sefata bia wabaye na wakoma nto yem na to obo asihira na kire ne baabi a wono nso betimi akwa a obenya na no aduane adie se de waya ma afoforo no a na asomdwe emra why madama okay obaka bibia kire o mame ka say ante me da si bebre se ye no kan ye nso no wate yase na se obeka ne wo bia na ma ya ama no wahira me da si Nhyira mo kaje obaka bibi a chema me dabi mama nyabutre ma hade me ya sumbe ma nyabutre na sofo adam ma me asa because me program me tie if mama efeso yo me tie yo on dem nyina me tie o mo ka wa okay me ma me ne de ne kwani nyame ma funu bebili mo ka se me funu na me boa mo sorry na ka bibi kire no we em fa isi sofo so me em fa isi sofo odropo wi anu ma late to me bre ni nti
you call for more, the necessities will do them. But me per se will show some kind of remorsefulness. Actually, mami sampa. Me jitum sa mama. Obane me mafu bebre. Enti mama jamanenka. Enenenka sa de bi da we chifekita mienko. E ba tobo. And some hunu mi nsuo. What did they say? Justice. Order. What did they say? Steven and Pa is in a book. Come on. No question. Oh, I about to say, oh, they have Munyara Manekasa. My or kind of be free anymore. Mama, catch it. Make sure dear Bacopa go and do that. Yeah, no, I'll take an ankle. The kind of can be. Mama, yes, you call the from so no crap. O crowd dey nyame be share because e we Easter. Okay, enti esi for ma di aka ni nyina ye beba koto aso. Mama me fa cho. Nana bonsu ye me sister penny. Okay. Enti me penny pa ka chen se me ba ni nyame kumba. Oh. Now be so we. Se e be ebufu. Ukunu na na tie. O ga se nya ne ba. Na ukunu o ga se ne ba nya ne benti wo ja o ge. We dey. What it? Na wo so akwara nya oba. Anya wa topa. Dear bay. O ka na o se me ba. No yi wani se ba ni ba ka fa hu nyina na e ya. Eti boy no to go. Na afin so no ye ne so fotena ase aye cancel. Me ma me ka so obaji mitiri nsa. Me say eno ne yakan say ye be ye no. Enti chobo. What it? Aseme ba ye nyina nkan ne mu ntete de aka ne nyina nkan ho. Kama ko mato ye what it? O ma me no sori na kokochia no kopa na chewo na fa yi ne kita. What it? Ene wi ase no aye bibia wo. When me say abusia ma me tie de wo ka me ante we wanya papa me fa cho nyama yo bi afa cheme because na minti tiri nsama na minti nya adwuma ne na aba mpese me ye bi esere wa fa cheme ma me mo no me tie wa so madam bibia ni wo oh ka chire na pa wa cho bibia ni wo so on na mu so betena akro yi chire ma me no enye hwe eso me ampa so se me no ye de bada bibia ni wo ya kuma ne mo an na sa wo mo me adwuma no nyesa me nko na me be ye o obi be ye busa wo mo so bi mesuya ababa ba bi dan kemba so be nchire nsam na ye megye no megye no o wie ye mes mo nyina mentam sa na mo nyina mo gye ye enya ka mo ambo medwuma na ka mentam sa ke fa mo we enya hwe aso me sesa mo kwa mbotua nti mo nya mentam sa enya hwe mo nyim mama oda ka bibi a kire okay ka bibi kire no boni din oh abacha ka kire bibi ani mu sa wo no wan pa maame na kana ni me fie kwa yi enya hwe ti mi de bibi ye ba sa be fa maame ama sorry bra so enu nti na me ka transfer 7 ye yensi na bo but was it transfer enti amama wo hia betimi abo ama transfer betimi akenkan no akan ni ye no Young Cyrus publications no dia badwa so chese enwoma ni nyina textbooks ni nyina GS and NACA approved wonum ensa hyase ye wo crèche books ye wo nursery 1 and 2 ye wo KG 1 and 2 ye wo primary books ni nyina bi kuma se akenya ase ne ye wo ya branches no do so panti number we say so na betimi afresi 0555 313658 0555 313658 which means you have 0249 411 234 Syntax tank your tank papa when you busy fia brebia no if you nika ensuo be flow all the time ama won so ohu atimi ato ye pa Mr. ya chance de da ho ne ya chechede brebia wutobie no ya hwese eda ho agents na dos one bro 400 na wonom ton size ben color ben na wo pe you betimi anya bi na fe ye de ma your online shopper and here syntaxgh.com ya mra ne ankasa ne say Syntax tank now say strong and you're tough. Number bet me a phrase one is 0244 335 168 0244 335 168 na ene entwetwem komo na bibia nso enkoyie
Enfamao. Me bacho wo Easter drew ho enunti na 5A China Furniture Limited. Wanum si promotion. Wanum di adomato so crying no mo frɛ wo se. Promotion no almost start here to 50%. Fie office. Event center bi nkonya na ye doubt him se konya na bre. Manfo transfer check. Event center person sisan konya. We mu pun de kwa brochiri. Mutiyesi ma musi yenum no so mese so maame no me de ne ko Canada so ade no uko fia bi odi freezer na fa otete ne ade si say easy sorry hotels restaurants in Nano wo dia ne so be 5A China Furniture Limited 50 discount me pacho wo product ne a ye toni nyina so wo betimi de asiesie wo your furniture items bi te say enkonya living room de no your office de wardrobes your dining set tables just a door so electrical items no ya to 50% Mr. Mo me ba me TV say me fridge say for when show mo 5A China Furniture Limited bathroom items there was shower taps your modern toilet seat eno na to so na ebonyam jingle but when you so nyom na jeje utata sabe ya obetini aide easy freely unya way just over 5A China Furniture Limited eho na ubenya ni nyina ebi Mr. Wada ya was just height building no ye the Ark Hotel wo asokwa ne di hwe ne mu what I say interchange ne so ho na ye the Ark Hotel ne di hwe ne mu sabe ya wo nyere ntifa number we ise ne promo beto ade entem anopa me fa wo TVs ne nyina o matete so say you know 75 kev ne say na me gina wo me hwe din na me no be ko ho ne akotama ku fi ate eti number we so na be fresi 0549 680030 0549 680030 abrepomo no ye bebo modin na ye nyina ye de ani akyerem but odie ene ya frɛ wonum 5A Furniture Limited wonum si promotion no na wonum di atoso eno amono jemfua meda wase ebebre wate you've comported yourself so much and God bless you. Bible yanka brofo kakra na consider God bless you in the Bible many age wasi uka chile kuni ena nanka obeye gaga isa ama mede na ko school awie ka transfer ba ko na me ko break me combat deal transfer ninti combat deal pacho ye ntwa ye ho na yanye enkrato kakra na say ye ko na ye ba na nka wo ka bibi afase mte wonte ho na ye ko ana oni we ba ka ya say we wi amofra me ye acha ana nwu wi ani hiam sa da bi ohwe ehia me enwu once what gba ko pe lady tonti ho ne ko ba me be focus kakra me kan say ense ya mana kan ho sa yi hotina ho no eya ye nipa bi so Ghana aso no obi ya de oboa ho na so wudwun kwan bi say wo be fa no ho na ana wo be hwe ase na wo wapeja enhyira bi anim eno nti we de ye de sa de we de to am bi ehun say wo obi ya adwuma mani nhyira we nhyira na ya na hu ya pa ho so hyira wa eboa ma so timi gina ho na so na onyoma timi ko kama eno nti we de say ya kan wi ansa wabo okay what the MC ho mo ma janto ho na ye piwak for me too this time there 2026 wo ba ma see apu bia wo ti be ban from em fi say eye pe ye ba ka so Ohemaa eno Ohemaa ena time no Ohemaa na ni so eja to MC ho piwak yenko I'm telling you yanya ne sa me ho be kire me na me kai wo say eye 3P garlic mixture if you piwak natural garlic protein e dia ye do ni em kan kenja ye eye ntini akomam na moja mu adwuma o hwe me wutie me ho ya de bi wo ntini mu akoma no moja adwuma edwa me kan podi ama o sebe boa eye 3P garlic mixture boa na boost immune system e dia ma
Enunti yade ntimi mewo abra wafa baby. Wonya nto bi dia pharmacy shop bi ebe hu dia bowra mu sisi age wo de enye abusua ni nyina nche no. Emu rent ne no be akodo nyi fi ne kekawa bia emfiri mu. Na moja ntimi nya frisa ne se de be ya komo de mapa wo hia no. Wonsa ebetimi akabi. Ewia ye hwe yade e friend se stroke yade yade bone pa ha adwene pa ekuni pa bebre na ansa na no mama fa doctor number emma baby awo bi a wo hwe me a wo tie me bia na wo yade bia tete pesa wanka sa friend doctor woni ne twetwen komo na cheche mu che no dia wa ye krado wo friend sisi ya obeje wo so doctor number 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Say dem dey kan stroke yade ho asem na wie ye beka yade bonia ha adwene pa na ma yade we enya okwantem abra wo bre enso ye de bia meka ese se wakoye mojai ohwe de wakoye nipa wo hwe de odi ko wo yam ni ye se de be ye bebo ama moja etime de afisa ne se de se ewo nipadua nim se moja enye afisa ne amfa wontine ne wonno ba yahodo no manko nipadua na kwa ba bia yi e basa emwa wakomuden ekofa yade ahodo pi ede bro atwene da wusimu no ehia moja ene de adwuma eno nti se moja ni afisa ne ankwam ho watwe ho e friend cells na emframa ni nwane no bi a wadwene hia na timi de adwuma no adwene nya eno nti adwene di kan jojo na akani pedua na kwa no prekope ho ho ma so wo fanyi na wu na to se ye bo wa wonte yeti wa wonte stroke ya de no na ato okwan mu no edru a mekanfo de ama se bebwa wo eye 3p garlic mixture phone ni se ne ode na kwa kodu bia na ode na fe ne frase ana ode na dru be bia ye ko a enko edru ade wonto so bebwa wo eye 3p garlic mixture pressure ya de timi ko fa stroke ya de ba de benti na mekasa de bia na mekasa pressure no enye umoja na ado so abro so ewo nipadua nim na mmom ye moja no a entimi ni afrisa ni nam se wontini ne wono be ahodo ni mu asisi ni nti eboa no na akotwe pressure ya de no e de abro akotwe aba na moja entimi ni afrisa ni ye ndehwe se be akotwe ya de foforo de aba enu to won se wo mu a na akofa stroke ya de aba na pressure ya de na nkasa 3p garlic mixture ye dra wo mu a eboa etu ase de ama o esan se be bie ntini ne no be ahodo ni eyi feeling kikawa bi asisi mu na emu ada ho na moja no etime de afisa ne se de se enti fa ho to so na no nom na emwa diabetes asitwe ya de enso etime ko fa stroke ya de e de bro or diabetes ompe ni enhwe ni ya eno so de mu etime ko twesa ya de we e de ba ni nyina no 3p etenete enti wote wo e twen de enti na fa nsem bi anyi wu man bebe to na no misisi a na emwa ensa ho nyarewa emfa emma enyini etime de stroke ya de e ba unyini ana wonkomu eyemre na nipadua no etwetwe ya de ahodo pide mo no ankasa no enunti enyini etimi ko fa stroke ya de we e de block ese amro so nso etimi e de ba esansa srade ne do so nipadua no pi na moja no etimi ni afrisa ne woni nipadua nim na ko fa ya de ahodo pi e de adro ni nyina nkamfo adro ba ko be e na mekanfo e de ama eno ane 3p garlic mixture we obi outa no ensade no ma de bia na ye 2% emwa ojai erani pedua no ewo nsunsu so bone pa enya wo so etwuntwum wontini efon wontini ememu mie emu na ho na moja etimi de afusa ne se de se eno so timi ko fa sa stroke ya de we e de ba wo hwo so ye no na wo pe edupa de abo chidom anopo sori awo bobobi enwuma akoda bobobi no akoda na abo ma pomene no etimi SCP esita edro no and 3p garlic mixture side doctor number no ebi a me boy ye want friend sisi a ene ne ntwetwe nkomo cheche ya de animu e kire no na omwa eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 enam stroke ya de nti panyini kra na wadane abofra kasa kra ho ye wode asanketo bi na abafia ye ka sebe ya beti ase na ya sori ho akono obetwi ni twanti de bia na ho ye hi e wo fie pe 3p garlic mixture do na no mwe na emwa eni sa ho haw no emfa emfi wo so untime enante papa bo ma mo so wotwi ni nan na se ansa no wanante enam se ne fa no ewu enum ti ne fa na ye adwuma ne pe en wotimi ede koba eba sa emwa wa pomode wonya du pe bi na no mwe beboa eyi sa ho haw ni nyina ede afi wo so etimi ma wani so ye wisiwisi wo hwa ade no a wo hunu ne papa anase ni pedua na kwa no wo wa na ba bi ye dudu
who feel heavy and you can set it yana boy ready pedri anymore unya do pay be now no beboa e sao how no e de free so e ja uti paya anu den pa a 3p garlic mixture drink nano no anasa wona de ani fu bi de e na abra wani so eblu e na moja no a entimi near fu sani ye nti unya do pay be now no mo e beboa na sao how ni nyina ede efiwo so eno ntina ya na ye kan wo fie na wo dware senso no enwunu se hidi kan fagu na ase ansa na de aka ni pedua na kwa babia asamu mnete hwe ese sa adwe ne ti ase sa de we na eba ni pedua ni na so me amene senso na mde ko dware no de ku mu preko pa ekọ as a shock it's me more stroke okay ntina hairdresser for this you go to se kafra Esa bo frakra na wo dry na di nso ni say she say you know the ku ni tima no abobre so so the kind of ku na ase okay na da wa adwe ni sa di we na eba ti wo be do be makwa do no free na ase yenko transfer eti wo ya sanye ma we nyina no na wo no nom edupa no na aboa ama wo apomden pa 3p garlic mixture ebo to stroke ase no hwese se nim di kan pressure no ebe free wo so afi diabetes ase twe ya de no ya de boni o and now man na ne so asem etimi di wo dem enam se ba ne krokro to ho ane ko de ti ebe dia ne se bebe kro ne da no yenko twen free wo se ya wo nan se ya wo sa afi na akodi wo dem pedro bi no na emwa eya ne di adanse garlic odi aduane di a esan ya di pi eya no kreto do aduane mpo de wanwom edro ye no emu ene emfenso okokra say emfry garlic ni nuane no ene atwene direct afa befu nim de kwan so obutuo mu aye enu ti ebeboa asan ho nyare wanyina asma nte hyewa ya de eye 3p garlic mixture ena no mo a ebeboa afa we yo ba efichi promo ya na tena wo so ache no mo edro bi na emwa enyi sa wo haw ni nyina emfi wo so na ehwesa we ye be man so a ebo prostate no ban e dia ma wo jonso ntentem be manya wo kidney na wo jonso twa ne ho aka dia na your prostate no e na wo haw bi abem wo jonso awti ya wo be manim ensuo bi aninya kroji de wo jonso no echi ayese moja anasa wo ne obedi nemu nhemu asebu hu sana no wote ya wo be manim e cho so prostate no e na wo haw abem edro no e ye 3p garlic mixture wofu ene sombro so pese etwe no medu baby na emwa enyi fini nyina mra bonten kama na nso etimede wo na emom ba bia beko bia se okoto ye duro shade bi nsuma me okwa eduro no hwese ewotoam ansa na wato ewo glass bottle many plastic bottle bi me hyewa ebo garlic ye da ho ye kokko ena eduro ni ti no eye kokko eno ti kokko na ye fedu fufuro bi de mawo maame eye garlic mixture esen ya de abodi na bia mesel ensom unhunu ni ama mabobo si wedre ne ho a enye no akọ ani kopim so benya no bi ansa na wato wadwen ya wontanta ebibidura na brofudro bi ede wato sunti o ye de ya no we aka ho enchire dro bi e ma ne hawo to kofie wonum ya 15 minutes edro bi a wo bi anom ka ho enkofo hawo emre wa pomode oman mu pharmaceutical shops herbal shops bo rebia mu a utimi enya bi ne dodo mu na wo pe no akra okanshi eye kinswo kofi sam ena Angel Herbal Ashaman Obeko Wedama Pharmacy Tema Community 5 a Little George Madina Health Alert Clinic in the post office no ND and Moshe Umase Kolina Herbal Dani Herbal na Chriske Bemaubi wo eye Albert Sam Herbal Takradi AA Mensa Kofoyudia Gafsen Pharmacy one Muniawe Enterprise and Cathedral no ND and Moshe UDS eye Charles Herbal Tamale Wafakojo Herbal Eben Electromat no Komia way any biaya to a drobia to 3p garlic mixture canibi any abusiani in our enche and may sorry so dear me bo doctor number extra to fana friend is here and ferris and ya de tia bia chichimu etreno now ton ya dia and now nya no adro doctor number no 0248928824 0248928824 3p garlic mixture edupa eno no ade a yesua ne doctor de acha free wose bibia certificate na ase timisrew ubedo bi adono wo na ase ansa na dwene na jet o sa no kan ade account don free wo na ase na kaka dwene hu say hey iye na kwa no be ma broken heart no we ni ada ho am say ma bi adu ye ntwa ye ho na ye nyen krato kaka e koba di aka ni nyina ye de beso so ma me twa ho basese a akosi an kwai
abusia for the aya na ye eno sa no edaton de no na kire se ebra adru so ayan so ebedi dwa kama kama wadaro ma wote wode adwama so a na kire se awe ba so ana ye o me se Who are fantastic? No, Pierre. So say, dear, we in charge of your fear one cassandra. Lossing the layman capsules. A mouse is in go to Juma yet ding. No bread you must saw with shank cassandra. Nana, no, near. So, Lawson Locke, Mr. And this is you. I'm also what if you want to you're free to come to I say for semi boom round them see me, dear someone. Nimuatentia Lawson Locke Mr. Lawson the layman capsule. More your bem more and a lamp. Lawson Locke Mr. Lawson delay my capsules. Do you know why you feel? Delay man capsules and men do if you do what they cronk one and a law care mixture so a painful and my woman for anyone I want if you do what train son can FD Ashisha sa a jedian car to you aja to Musa a year. And I say, who are fantastic? No, Pierre. So say, dear, we in charge of your fear one cassandra. Lawson the layman capsules. A mouse is in go to Juma yet ding. No bread you must saw with shank cassandra. Nana, no, near. So, Lawson Locke, Mr. And this is you. I'm also what if you want to you're free to come to I say for semi boom round them see me, dear someone. Nimuatentia Lawson Locke Mr. Lawson the layman capsule. More your bem more and a lamp. Lawson Locke Mr. Lawson delay my capsules. Do you know why you feel? Delay man capsules and men do if you do what they cronk one and a law care mixture so a painful and my woman for anyone I want if you do what train son can FD Ashisha sa a jedian car to you aja to Musa a year. And I say, who are fantastic? No, Pierre. So say, dear, we in charge of your fear one cassandra. Lawson the layman capsules. A mouse is in go to Juma yet ding. No bread you must saw with shank cassandra. Nana, no, near. So, Lawson Locke, Mr. And this is you. I'm also what if you want to you're free to come to I say for semi boom round them see me, dear someone. Nimuatentia Lawson Locke Mr. Lawson the layman capsule. More your bem more and a lamp. Lawson Locke Mr. Lawson delay my capsules. Do you know why you feel? Delay man capsules and men do if you do what they cronk one and a law care mixture so a painful and my woman for anyone I want if you do what train son can FD Ashisha sa a jedian car to you aja to Musa a year. And I say, the man of your come your boom no more idiot. It can say judgment now pass here in the crowd face. Or move from to a minimum form of cocoa. No, I am papa dear. Be as big mamma can be a bob money in a boucher the but you bob money in them top. Said a man almost contain Moncolano. Medas it now for 2 years. No baba could Kurako. No baba more dash of Clano. Or that was Mujana Mujiman. Mammy Fafo for hello. Hello. Me don't forward you, baby. Now my brother knew. So for me now, bro. Okay, brother. What didn't you? Yeah, a great junction. Me do a great. Now me no cause I thought that me yeah before Ghana for it they buy a phantom, they buy a issue. Sorry, Maria. Yeah, could see that Ben. Yeah, manakawana for there. So be bad blue. You have seen that. Oh, Kafra, Mammy Fab Bakum, you be so hello. Hello? The phone, I just have vibrating and somewhat. Hello? Maybe I'm Freddie. Mama. Yeah, ja. On that time, they were able to make a missing gun and the answer saying in America. Name for America. Now, what you go for America, say, a bien you. Papa, 77, Papa, no, you mean, oil. Opening it there. Ah.
private car a day get a private car mama so but I'm body but the money benny private car a day almost cars man kwala oh me remember ko just say have name. Okay, mama family last caller. Hello. Good afternoon. Baby Afrefi. Pastor, you feel fish pinkers through the crack. Okay, Pacho Yankwa. You mean by Uncle Ponshira Mopa. Now, when she mammy and son as many other woman, send your mark home more boom. Uncle Ponshira woman. Now, for the mission is a mumwa woman. Namunja Japadenu Saman Colano. You go Colani Bisha. As a ben is soon as a come man, winning Colana. Or Mubre. And yes, some wow. Okay, yeah, that's mean to me and fat will be a beam. Now, you are the comment about say, Bema now for any Japadia, Kamana Bed, and it's not Japadino. Yeah, so yeah. So what a been one day said, Sabia, I remember Mama, they do one day. Yeah, man, okay. Yo, wait, yeah, men's name Grace Baptist Church International, Amsterdam, Mr. Members, and Nina, Michechi, Amo Papa, Womani Dio Brechi, Womoshe Pa, Grace Baptist Church International, Amsterdam, Ya Chechi Amunina, Yanko men's na Yanko Jedupa, and she Amoya, Doctor, Utino. Oh, girlfriend, look at you and me be why, Mr. Mamma, I'm returning back to Yabama. Yanko. Yamo be from Pimsan Company Limited. Yako for Simmons Vita Herbal Mixture, and the capsules. And I have a pre-K natural powder, Ediaba, pre-K powder, no, Yenny, Yakofa, Ediaba. You've been born Bismarck. Mamma, tell one friend from Pom Bismarck. Money mono. Sir, yeah, we free cocoa for you, my money. No. Okay, now I'm on Quansway. Okay, mommy and fat video be enter to see a bra Facebook in show 104.5 FM, YouTube and Nhyira TV. What do I want to do on my summer bed dying? Ya Sami, ya Nante Huma. Braya extend your territory. Cry my drive time host to cry who will be. Every kind of investigations are necessary be aye. And no one my buyer, but not some no so I can't. Complainant and they say, hey, move back on there. Now, how you didn't talk to Java? But aha, a TV, any radio near you, what some true so. Oh, Becca, I'm a yetimi abwa. And video no na edaso no bra. Woman ya say ya we feno me anam bae me sa mako nanso bema no ane hu bon asem no anti di oda bema na no ikunu na apia na se de wa do de wetima to ho we say obanya sika na influence e koso so na ka mo ko ma me say de me yere yantna se me pese opon wote no na ka usra me kan yefe abi onam bia mpokra o ka me ho na ka yina o metima to anamo akọ na yefe nso asase de asi nti we no obi a o te program we so ya ba fam ya be sin ade e firu o mo se we na ba de aka de o akiri no na afia na se imba we de so no en na hia yankopon nshira mo. Okay, yankopon so nshira pa. Hello Kafra, hello. Oh me ma he. Yeah, ja ofa kwata. Oh me ma sumo asanteman pon kofi ase no ta coach. Oh me ma no abegafo nyina amoni adwuma Nigeria amencha na ncha chambo brofin so oh me ye ma me no se de abegafo ene ye nua be mani ye wo fa ase bai wo pa ma me na cha me de me ka che ma me ni se won fa nche sebi odi asem cha na mfo bibia nche ye asi akola no ye so nko fitire wakọ ama abọ kana ma me se be ye na duro nti de me ka che ma me ni se won fa nche no na de sene fata me ma me aka ni trinta kwa no ba betu a wo mo beba wo na so na kwan bia be fa so a ba betu ni nsa no apon no ho bia no e baba ba be ya ma bibia teto de nti won fa nche wo mo me da so wo me. Okay, yan so ya da say hello me da phone pacho wudi baby akasa free ai ma e mo ha wi yo ta phone nyina bra papa yen kwa agree down say na me do adu wi
na ma nyankopon Islam mo bo adwuma mama ye no ayiti no nyamfa so pa bibre free mo ho dan sensem ni bi wo ho a ihia kasa kire ene chaupa so hu wi yanka matuni tan yanka mo de sama so wi tubu etum ntami ade be tina wi nam ha na wi akowo wi ya fe ene sisi kwa de no fo ani pepo ebinum wa asasi so adwuma wunti no na nka mo de sanse wi nyina koyi abosom sem ni bia bone sa ne ma no nso be wi mo nim boko asumbi aba ni e besre e chaupa no ama me wati afia na esre mo e fiachi enibofo no entimu ko fie no mamo koye mo ho se ase ne mo be kan wa ha no akusi hwe mo fo don ko tena na obi en koye na adwuma na asumdue na mo ntem na ne efe no ne da sipi. Okay, yenso ye da say okay, hello me da fun pacho wudi baby afrefi ya sare zakare mi ka sai asante ya figa yo asikro ni nyina yankwa yo aka me so me kan say mamani asemo kan ne me nua ba ne ne kunu na asemo mo kan na so mamani nua ba ne ne kunu no ma ye so kakra na ni nyina mu no mama no onfa ne tane ma ne wo mu boni bi e wo mu bia no onfa nche wo mu na omu nsie na so bi mra yo ye da se pa hello me mama prepara baba bi me da fo papa vi pacha wudi baby afrefi aso bien kan lenka evangelist graft mama big ni lady go to save Abraham on say bro ni say wonder shall never end eto da hu won ukuma belande tiene di opon a said ye tie bia ma big mama family fi wate kakra ba me hono beje ai beje leti bi mame kwa brewa Oduma Penti, Abuja, Mr. Moro, to the police academy, Minchia, boss, Paddy Sierra, our chairman engineer kid. Oh, me, your best friend say, in your baby, or by any ring. As a minute, Yawa, in Kiyawa, by Sashi and Sabi, what in no maybe share also. Was young woman navy, oh, yes, secretary, one head to man, so Bankana Crown. See, Emma Mania can say, Fed your boy, your dear with the more, yea, Nama, oh, back Duma, oh, Cassica, what you said. Our cardia to tomato, I bet you that man. I can't say in my idea. I've always in any catching to say you to try in, then it proves you. So, Tini name was also you man, no master, it's one born one. If I'm a book, you may escape liberty. Into the Emma Moon phone, so Emma many as said, that your TBS friend, only be America, Moonshana Cosecose, and I see in Nigeria Macron. Okay, men so me da se me family no bin so ni enko hello. Hello. Me da fun pacho wudi baby afrefi. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, can you see Asokwa Junction? Abepo Junction, okay. Pacho yeti. Asokwa Junction. Kwa Junction, right. The friend consent police. Ma'am, what do you say? Papa. Me nya je you. Ma na nko Nhyira mo pa. Nhyira mo. Amen. Amen. Ye da se pa ha de no kra no ye de be ma wo bedwa kra be ka kire. Hello. Me na fu wudi baby afrafi. Nidino. Naima wakwade. Ada Zuma blow nasa. Oda. Azuma blow na san o stone him. Awada we ya ba ku na gaje ze nidino. Ba ku na ye kutum go na yamia. Ayo. Naima me ja ze bia ho ye. Bako yanko. Aye ne wetia mama bigia ma me gaje ze mitia no pa. Na Robert ni kwatwum kwanza anyubuta te disgate na no me church man no kwati. Na kaka mi kan nya ni se na naima wodi nyema gu akoma bibia ya kama. Na yema amene ya ka kire se ne ba anugu ne nazo a ya pepa ni twantene na abani ya opana koma pa anjino ntumi yangu no fanti se anu ani ye made ne zani aka no ha no ama bibia anya boko no bibia mfini mu na
bibia anya kama ne bia amfa komapa onkofi medase okay men so medase masa ba homa no so nanso nim se yedwumade edi yenko an ye de be ma wo wa yare hwe hu hia yen eno ti yentu mirika pa fa waso ne wani femme na yenko eye ojefu nyame herbal center na Dr. Panyini no ana aba to bo ase na ye ne twetwe nkomo na onso eje wa yare hwe doc mi wakwa ba na pom to say yeda Krista sepa wadon Maria de yeda wabam yeti o ya yaresa enti na wo ha enti kasa kire ye medase menu aba medase the best ne say Ghana maima eni wiase afa na nyina ba bia obia wa o tie mi ana o hweme no onya akoma eni gidi eni daso amen every sense ma me de nam no eye nkwaje ho asem se yare ba ku bia betena nipa so wiase afa na nyina menu aba say ye count yare ahodo a yare we meka say edikai ena ede enipa ko ensamanse twa nanano mo nse do eno ye yare edikai yare no ane cancer ehu na wiase doctor for akukudam o ma dimfidie o ma chese nimdi ahodo nyina nkabo mu no yentimi nya yare ya no aduro ene ne tobere okay na angwanwasem a ewo mu ne se Ghana Kumasi Asante Mantam Ghana memu ha abibi mama bibifo ni petuntumfo yen na nyankopon ya adoma yade ode anu adu ama yen wow na adro no so ni baabia se ojefu nyame ya so ye ho e na ewo okay ayaresa bia yi etna ase no age nipa bebre enkwa ye kase ye ka nipa yade saa enuro ya age wo ma free cancer yade no mu a enia no wow na ya na ya bibifo no bi wo ho a wo ka asem na ya ka bibi boni bi atontim so ya de kokrama na se cancer de ya se eni aduro me ka no kure se obi obeka se bia wo boa okay eni aduro no esi pai so ne yewom ene se abrofo World Health Organization we asia doctor fo nkukudam wo mo de aka to bia se yare ro mu nia no aduro na ye bibi mem ha de ye den haban ne no benasa eno na mebe ka ho no kwasem na kira da sama okay eni obi a wote me kasa yi no wo hwe metie me bia no onfa nhye ne tim ne na akoma mu se yare no enku no se bi no so a enku no wa bra ojefu nyame heba clinic ewo ho okay na ye kira kwai no me de tudwa e bia no obi isi obi ko ba bi wo tie me your number wo de frɛ abenya ye 0244 56 95 66 ye wo kuma ye ntimu ba mprensa 02 e ma mefo meba o ye ma mefo no modwom no obetwere 0 na wie no na wabɔ asi tie nkɔ nkakaka okay 0244 56 95 66 na do ojefu nyame no aka ho se be ya enyera wo jo na minu aba asem ne nyina ne se yare ye yare a ehu yie na ewo na ahodo se de akwasi broni aye no no ba bia be ko woni paduanum no ene ode to dini eti ye wo breast cancer eno de oboso obi anim yeah ye wo cervical cancer obi anim ye wo cancer leukemia no ena di wo ni paduanum emfa kroma na emfa badwo bia ma ewo umoja num na no hye ni ntia wi umoja ahwe ya beka se bibi na eyew because a doctor for no bi etimi ka kire ni pa bi se o yade de ko hwem esunsumu emoja ntu e ba konti mi hu se moja etu so moja ewe ya di si uso aire so a week na moja na we na sa ko bio leukemia no okay blood cancer eno no ni nyina moye ho aduro eduro no nya wura wo ni paduanum se ekiride no ano no wow esi america se mi wo bi a oda yare pamu a senya last 2 weeks and odwa abeto am yanke yesi no ya se ye wo je yare sa ekoyi anani age dendenden na so ye tena se no ache okay ya de age nipa bebre nkwa enti efa asante mantem ha Ghana mam even wo ma wa ma no nimpo no me mane wo maduro mo de sa wo ho yade okay ya dance wo ho enti wo jefu nyame heba clinic ne nya ade afa na eba aba bedi djuma aboa da sama nipa bebre tuntum ni akokofo aboa wo bia na ya na eduru mre bia sese yesa kanya nipa because no bia na enim de wo no bia na eti obi wa je so obi ate ene wa ka akere no waba okay eno nti na me ka se ojefu nyame de wo tie ya ne a yiyi wasom na tie ye
Yes, say the medical church mu breast cancer. Yo. Na de nti a amanfo bebre yare no ba wo mu hunu kwa wo befa so asa. Ebi anu de enuro bi a emfata so de kan no de aka. E de ha no. Yare na sha ase no menua ba. Enya de se de eye bagwa sei ebeto wo no funum asha ase no. Okay. E wo moja num. Eti ekwa ya enofu suo fa so ba enofu num. Sa kwa na no so fo e fa so ba no funum. Yo. Na eba mu sa no a eti a wogu so ema watipaye wonumu ato na ahotutu eti se bia wo no fo de nifa no e na ebe ho na wo nsa we beta agene na wachi kasa ye wo ya na wabeti eye wo ya wow na je se we no na ebe ho se benkum so na eba sa na obeti no ebe ye benkum okay na ba sa na wo num nrobi penkala no bi na wo nonom nti sa no na wo nom no eno na bro na wo mu no na ama ade na abegina wo no funu ebam te se de no fusu obam na ama na da aye badwa eti wani be ba ho so no bi abadwa te se na dem da wo no funu na abeka enofo badwa dada no Nyankopon abo a enso ne nofo so no na abeka eno ahi ahye enchen na no dem ebi so also na ato afa ho na aye sei bam kutu sei bam okre eti abasa no a no wa bisa say na badwa we de ye de na beto me no fu because a doctor for no be correct me pai mu no o mayi badwa no yeah bisa say na ekwan be na fa so beto entini bia ni nipa ho a badwa kakraka say betimi afamu a say nam wo ko ha na ba na afamu a na abeto no fu da bi eba mu ti say nsuo okay ansa na abeda enofo num na da ne badwa no entini no ene nofo badwa dada na bom na adane cancer badwa no a afi ebe pro nofo no amana tete doctor what be ye ni obi tisa ya oni bi yensa fa number no ntodwa e ma wonum na yenko 0244 56 95 66 0244 56 95 66 ya cha kwa no na kumase ha ye wo Santasi Bofodu. Okay. Maso oboase kwantempo ya so Santasi Bofodu. Ofaka usu besi wo Deeper Junction. Okay. Deeper Junction no ene nkwanta na ba ya yare sabia ho no ne bo ho. Etu si ho na afre number ipa ye be ba be fa ode wa ba so yo. Ana obi sakra se o pe wo gifu nyame he ba clinic e be kire wo. Ena nkran so ye wo fanko. Brono bi a ye fro se aja he ba. It is so free kumase ha na e kwa oduru ha no wasi. Ye signboard is wo kakraka. So free Accra so na eba no so ofanko eja heba odu anu asi okay na je say ho so ko ye beboa na cancer ameka ho asem ye de ato nipa no bebere tim se ni adu enti say wo ka ho asem a na obi so gyina nche na o ka habibi dro de emfansa na so anya sa na te abrofu dro ne emfansa abrofu dro any operation ye emfansa ya de no efiri say a doctor for no make say badwo abeto no fu o mo ba o ba o ma pam o ma yi daka mojenum no ebesen aba enti obi wo ha yetimi yi ne badwo abem prensa akire ne yare na sa aba afi na se kaya kanti no na ayekro jabe afi obo nse enipa no ne nsa aho no na adidi konumu aka na harawa aka na brebo na de aya ne se afi na furu aho no na nsu abeta ne yam ne kidna sei ne ya twinsuo ne ye ne se ko brasa ko twa foto ko ye lab akese sa na nipa no kaja Doctor Robert Wasrema ye nim de waken na obu okwa no nim kwan ya breast cancer ifa so eba nim de ade ama ye no so yemfa number no na ye kira kwan no ntudwa na fe bomodin a fa wani kire mu e wo ojefu nyame meti di we achepa o sanete bo number ne bi mi ko me si so biem 0244 56 95 66 0244 56 95 66 ojefu nyame heba clinic ya wo Accra ofanko okay aja heba ho na besie na kumase nso ya wo ahenema kokoben wo besi Deeper Junction na wafre na mini aba na wo kase obi nim kwa ye fa so ba eye no kre binom keka na cancer na eye moawa ebi so say eye de be hunhun mu yare ne nkromba ne nyina nya no kre
cancer ewo wiase afa na nyina o ba bia onipa bia ya wo abeto asase so na udidi no home de obetima nya cancer okay say eye bro bia aduane a wudie ensu a wo nom enuru a wo nom kire side effect and say bro na wo mu nsunsuanso no na ebitime ka wo nipadua no na kofa saa de no aba na nipadua no nso cells na na sa ahoden ya sojafo na wo nipadua ma wo mu yi efin ni adeboni efiri mu no we no ba mu saa no a na dɔɔso a ayɛ borɔ eti wɔn no kɔ ho a na wɔn wu wo cells ni wu eti no afei deɛ bɛyɛ ne sɛ baabi a ɛhɔ mmerɛ bia no na ɔma boaboa no de akogu ɛno ti na ɛma no fo paa na ɛtaa ho no jo yɛmfa yɛ number ne ntwato na afei yɛnye ɛyɛ tiefo ni nkra deɛ ya kyerɛ deɛ doctor atwe no bo akyerɛ kwan fa so eba eti doc fa number ne twato yɛ na yɛnkɔ 0244 56 95 66 0244 56 95 66 ojefu nyame herbal clinic Accra of Anko ɛna asante mantem ha enso so ye ahene ma kokofodu oh boy kokobin okay santase bofodu okay santase bofodu jo ho ena yewo jo ufa number no na wafre Deepa Johnson ofre ya ye beje wo so bia ma akwankyere okay doc me da se pa eyo jefu nyame herbal center ne yekọ ye no ye friend bibi abaya mansuo ye production obra production ene wonu a ye soma no tamale wa kungurugu yoyo no okọ akase mitimi de na twasu hanabra ene eye na woda yentem na yenko ene eye na woda uhu cake ya na wo ba me de seka be yi wani ade bra be gina ha ne yenko ntem pacho yenko na empempi no we it's a very friend is saying happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you. Hip, 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 hip. Hooray! Okay. That and then you fufu. Pacho. Some near Corona be a woman who the woman who will be car. All right. Hannah, Mammy Bompire 1 minute and I uncle. Every day was Emma Bay. Okay. Would they a fiber what can you feel? Bray cake, me feel no. Rademane ni je nyina wie peye amen ana wonware rademane kunu pa Allah manukuna obenya anichie amen ma wo sika be ma na nimu onyam be ma yedi ni wura fie yeye be ma woni makohoma bo amen yes nchira we nyina de ma no ewo Yesu di mu amen amen almost be ma open no be ma bi ti say Eric ubenya no Eric oye tum all right enti ye twa cake ewo nyame eja Yami oba somewhere. Yami eja, yami oba, yami susu. Happy birthday. Eko fa mama. Ai, ese. Jiro wonu me. Hey, so ni nyamu, e fa sam so mfuem. Okay. Okay, mon coffee, asaka, mama bye. Adimara obepon e. Monko. Okay, ebusia for yentimi na wo keke no. Abejafo dem ni bi. I don't so what is that? Ka say ha na me. Bi wanum. I was here for everybody say ya nature say aseda na yede ma nyankopon na nka mekọ ahoma no so na mafa bi asoso nanso ebranu nti ma me fa akonya we so and women's wave empowerment ase enrada enkanfo we representatives Gele tete ma enti no akakra na wo TV ni so ma na omo she t-shirt ene wo mu che ni nyina no omo ye women's wave empowerment for anasifo wom adokutafo wom chese obia edwadifo nyina wom enti unya meka ye ho a maka cho se obradwumadie yi eku a yede etete ma women's wave empowerment ye ka na waje so say unstoppable women unbreakable wave so person obeka ye ho a bo high ekosa WhatsApp number we say so me dey mount for the last time fi say number ye peno aso amana broso nanso enipa pi guachire enti yabiem se say ye de ko 200
yene nam 170 ye petete bi aka ho na afa ye dia ko 200 eti bo high ko 0200 289980 0200 289980 and your Vodafone MTN no ye 0533 223565 0533 223565 and your women's with empowerment and ra wonumba ema ye Suzy echa adoye ebra ye di fridge no kokodru fie enipa mobone mahiantete ye enunti bomode ne fa ho beka ye ho na ye mo amemma nyina enkoyie se no miensa no bo na wanhu ye wadum TV a na ene ede bre wo no hwe na obi amfrew anka jose wa send omumu ene ye 1st April April Fool one way ya obi de beyiwu bidin ede Ohemaa Benewaa se ye fi so adwuma de edi ho no eto aso ye beto aso kakra wo ha ansa na ya so so kra mema mo wrap it up o last conclusion wa ka bia wie but e bom so sa na ma we say na ekoso afutuo ben na wo de bema maami eni oba no afutuo amre bema ne se obi tru ko hwenkwa into no ko bewu obi betimi ayo papa by the same time no ebi obeye bibi kura ma natia ba dwene papa na wo ye wo no menya de a dog phone kafra amanfo na efre yenkwa menya de a nipa ne benu no okay na se wo no partner to wa adwene wo de ma wo no hwe hu ni se adwene wo de ma me ne eya na senye if me na ko sunya meju enfan so ye okunu enfan da bibi na meka no kura kire wo enfan so ye okunu na sa wo yire obebu ho be ma wo ni kunu kura adwembone e de atia wo ko wiya wadwuma reska sa eye no ma bebre aso kire mu anwono ga na ka chen so nko wiya eno de ono na wiya e be ma na wiya e no office wo wiya de abeboa na yire but antweye hwe mi twase ni bi na mi kunu apostle bi so won ko fast so disika ye nya azan ye ko fast so disika wo se an ono de Oju heaven am say Eric be doc na onko na am say kache nya me say on hwenko for my yen na Ghana ma mu nya yen am say kache nya me say heaven ho yen ni bo o say ebetieti agodu so on so on poni bi wo ha ma yen na ye ba ya anyi nkurasefo okoye wanye bi kunu ni gina mu say oye Kristo ni be ma enti sa wo yire ma wadwembone a ko sa wo mu sa de am yire kan yenye anade am kunu kan embo a eni nechi kanu kure no because ba ye mumu munum se mudibem ba no ba be di for no ohun ti so obi boawo e se nsa no dwuma ya wanye forever what's your baby ohun chi usisi ana wo se ukofa nwone yi na wa yesem na ubedidi enya bi kura yusu ofie okay enti no entwe ye enti ye fanya de sua se wia so obi di ne ben no wo kire wo sa de no tele ni bi wo ahwe o kire wo dwuma ho so ohun se wo mu ade a on kire ni nyina o twitwa no ma no wasoma ti wutimu as 6 years na wo no select crap ti so obi do on se ma me no de ne ben na so da ni nyina wo kire wo so de ti red card no o pese o chese red card no kra yira o pese o kire na we red card we ya te che no enti en twe okay na me no wasi do am ti de second red card e show red card what be the second red card and we are ma page a kire wasi di say go da for it okay enti se enne ya ka asem we fitani wo master wo kire wadwuma we niamo hu bitia no hairdresser we friends depamini we kosua pano to whoever who share be free ni ho wo ni nipa no wasem go back and apologize what you say na asumdwe mra sabe ya de wasua no obetimi de aye adwuma ma na so aba ohene yenko na wo kasa nyina na mesume ye ma de yo naima eja me bisa question naima misa me question me say de wo ka me ya de bisa question you wo hear me you wo tie me naima ipato to say no ne master osua adwuma eti nipa o kire wo adwuma wo ne ntam eti say naima hwe ewiase won okay ewiase ade eya se se de o kire wo bi adwuma ko obi kura no ansa na ofiri adwuma mu no ne master na yaka o de kokoka ansa na obi firi adwuma no ne master no e wo problem naima aja ama se se no papa ye no ne adofisi nyame enimu a nipa abamabu obi ya papa kwa on person be 99.9 ana no mo master no mo yaka
bia do chiro say we ye hisman na we ye panie we ayi radio so ye pia we ye ayi console na oti anim oni ne ntama te say nipa so mu yeah naima mom ya nya sa boni ayo ho tabi nyankopo chi kura sɛ woyɛ bibia naima asɛm a ade a wokyerɛ obi a ohunu a nsɛm me sama asɛm kan wasɛm obi ti a bɛhaw no obi bɛn wɔ nka nkyerɛ no oh okay naima asɛm boro me so na wo ne big mama mo ne god mo wɔ hai a me na mo na mo me nka nkyerɛ mo da because betumi no wanya asɛm ahwɛ wo de bɛdi matam ɛne nka me de bɛkɔ ba bi abɔntenso ni onime na maka kyerɛ no obɛma me good advice but obɛma me good advice na mmom no abɛyɛ kotwa bi da hɔ a me ne onya problem obɛtumi de adi matam kyasɛm okay esi pa nti ne kura ne sɛ sɛbe obi okotena obi nkyɛn na usua biribi a ɛne ne ntina yi nyame akyerɛ wɔ adwuma wahunu adwuma ne yɛ hwɛ ukunu no wa ɛyɛ ne kunu no ɛmɛma bebre na nka binim sɛ ɔbaa ne mom na ɛkyi a wo mom wobɛtene no bɛma ne na ma ɔbaa no bad ideas wohwɛ ɔbaa no a de wo si ɛbrɛ no ɛba fam no yɛ maame akyerɛ wɔ adwuma no ankasa no wagye afiri ne nsɛm o sesei maame ama n'ani anyɛ de akɔla wo ɔbɛgye adwuma no afiri ne nsɛm ɛne it is true sɛ nipa bebree na akyerɛ bebinom adwuma ɔmo agye adwuma no afiri ɔmo master nsɛm ɔno ɛdidi mu ɛma oba me master deɛ one guy bi wɔ magazine yɛbɛtɔ adeɛ wɔ ne master hɔ a na wɔhyia no aka kyerɛ sɛ me master deɛ no deɛ yɛ China first kind bra na menkɔ ha nkɔtɔ ayinwa master no adwuma okay what am I say wotina wiase yɛ sɛ yɛ ɛnyɛ nipa ntina wiase nyɛ saa ɛba saa na akɔyɛ sɛ wakɔ te sɛ niperefoɔ bayifoɔ yɛka bayifoɔ a ɔntu bayifoɔ ne nipa ɔma nipa nsa si fam ɔgye nipa no aduane die bayifoɔ bɔfo de de sɛ ɔhene yɛma red card red card ɛna de akyerɛ obi a wote ayi TV so hwɛ wa no obi kwa ma na didi nyahwɛ na no wo didi obi kwa asa wanya de wiase but yɛbɛsi bi ayɛ ɔhema yɛnkɔ ne yɛmpɔ biribi anhyɛ hɔ ɛyɛ ne pepa ne kram ɛtiɛ ne sɛ maame ɛkasa no sɛ wohwɛ mu a sɛ ne ne kasa ɛkyɛ ne sɛ adwumasua na biribiaa wɔ ne mmara ɛwɔ yɛwɔ mmara wɔ biribiaa mu ɛno nti mehu ne sɛ ya na yɛka asante kasa bi sɛ yɛnkum dwafoɔ DJ or something baby wɔ hɔ sa nti beginning na ɔstart kasa no na ankɛyɛ me yɛsɛ ɔkasa ma ababawa no ɛnni dwa wɔ baabi korɔ no a ɔno so di dwa no na mmom akyire wɔbɛkyerɛ mu ma yɛte aseɛ sɛ mpo ɔno baabi ɔsua adwuma no firi no ɔno so yɛde mmerɛ bi yɛda yi ɛto hɔ ma no ɛma ne gye tom ɛno nti adwuma bi a wosua bi a megye di sɛ mmara wɔ mu enti sɛ deɛ maame aka sɛ mmara wɔ hɔ sɛ baabi a meme di me dwa no deɛ wontimi nkɔdi dwa wɔ no deɛ menim ara deɛ sɛ ɔtumi bɔ ababawa no ma neɛ saa deɛ a ɛna bi a yɛbɛtumi aso asɛm no but sɛ ɛnyɛ saa na ɛteɛ deɛ a nka yɛbɛtumi agya aduane na wode tie adeɛ na woyɛ na tie sɛ da yɛ gara nti maame ka kyerɛ mu na mate asɛ nka me beginning deɛ na nka me ne maame no ɛnya adwensan sɛ obi ntimi yɛkɔ bayerɛ agye so a ɔmo nyinaa sam so bebree wokɔ dwom a ntonso agye so ɔmo sam so bebree ɛno nti ɛnti o ɔsɛ ɛkyerɛ na ɔka sɛ ɔkyerɛ mu o ɛkyerɛ na ɔkyerɛ mu na ɔnkyerɛ mu ne deɛ me na nka me ne nya adwensan sɛ edwa deɛ ɔntimi nka nkyerɛ obi sɛ emedi dwa wɔ junction because me na medi kan ba ɔ yɛnyɛ ne saa but ɔkyerɛ mu no sɛ adwuma na bi a na chiwadeɛ bi wɔ hɔ na nakadeɛ bi wɔ hɔ na wakyerɛ mama yate aseɛ ɛno nti me yɛ ntamfa si anim deɛ afan si anim deɛ a ɛni sɛ me nti na meka sɛ ɔbaa no ebi a no onim okay ha nti deɛ waka no na ma yate aseɛ nti bebia atɔdi ndia yɛda radio ase okay busuafo yɛbɛda masepa ne madagye a munyama yɛ ɛnɛ nyakopɔn hyira mo nyakopɔn yɛ adom a ɛkyena yɛbɛba aba bɛsom pa fiada yɛ good friday Christo bewuma ye nyina nti ye nyina yebekwa asore ye ma adwuma sɛdeɛ the programs director ama yaso ate no na afi adwua danso wahye no nso de ama ye nemum kyena deɛ yebeba na yaba bɛyɛ ye dwumadie no pɛpɛpɛ sɛdeɛ ɛteɛ abusha for birthdays we ma menye na afi no emfri ɛhɔnom enko ene udi wa woda me wish you happy birthday di kan ɛkɔ de ama Hannah Adair
Hana ade ene eye na woda ya wo hye no happy birthday yakopon won hira no pa na wonye ne kese sa nso ena mame akua sechiwa ene eye wa woda me bo show happy birthday olaka kedi osi olaka o show happy birthday pa yakopon hira wo ema no akosi ageman aka Swafoba Pilato efe busuano ene namfofo nyina ho wonom se yen we show happy birthday nyankopon hwamo na wanyemu nyina kese nana aye adujemfi na me cheche pa nyankopon hwawo mami yi na onye okese ana me makeup Beautylicious by Jess ko eye SGMO gate 2 oho sanso na hwene panyina himfie manye ajo obesiesie o fine pa edi amammo adwatonde no bi oho na mamu hia me ba bia pai me Ohemaa bi na menchewo ade awusia tonde aka ne nkoi abusia adwatonde